rwarirwa kwebeli na kamiti ya antu 11 bara bathuri ni mbunge nene kuringana na watho bwa katiba bura kuwa ati mbunge ri na watho bwo kwithirwa kebelia minister kana kwithirwa tumantu mwakiri president kwithirwa kebelia minister we ethirwa watikanite na maiti na kuringana na katiba mantu ya ni ethiritu akiarirwa sana Kenya yonthe na kingina kia mantu ya yonthe ni Meru yari nontu waziri Mithika Linturi no kuma akaunti ya Meru ni kwithiritu kwina ndwaria cia ntere cicili mambo kiwa nebelwe bange bakiwa nari ni mwana Meru but tukiolele history kidogo kuringana na rono tukubwithiritwe ni Morgan Mwiti au kiri kipindi kia kimini kiri rono rwa chunkia siasa ni ati Meru ni thiritwe ri antu ni aringi ni chithirite aringi no na yongwa na county ya Meru ni ati antu baba tikumba kurita ngwe ni ati kaba kuonelwa kana ni bibi ongwa ni nao maburi bo mantu ya ni mantu kwenda tero tukiaririo tukubona arua kiri mubango yo chunkia siasa tukiariria. Of course, kinya biromba kwithirwa bitumite Mithika Linturi omba kwithirwa kinyete kiri kwebelwa ni katibe ye njaro au kumakiri mauku ya history of course kwithirwa ati ni minister wa mbere kwithirwa kebelwa kya kwithirwa ntobo akinyanila lakini mantu ya yonthe yari na mbunge na kwithirwa kamiti ye yetikaniria ati Mithika Linturi ethirwa kebelwa itene then mbunge kethirwa ina kanya kwariria mantu ya lakini kukia kwithirwa kamiti ye antu 11 itetikaniria kana bakauwa ati Mithika Linturi atina maitia then ambarire kathirira au of course mantu ya yuno ora kiriti kya governor ya kari na thina ya Meru yongwa ni mbia ni omantu tukwaririo tukubona arua kiri mubango chunkia siasa karibu sana na uri ni achore bako borite sana kiri mubango yo chunkia siasa mukoro kiama Meru missed you bro. Well, it's been a minute. Karibu sana. Yeah, right. Karibu sana. It's been a while. Karibu sana. Kinoti Marete JR ni mutaalamu wa mantu ya kisiasa kana mudhuji wa mantu ya kisiasa na hizi ni chicheza tukwaria tukwenda arua so together tukienda sana kuibo mambo yake yukariate from an objective perspective ya mantu ya kwithirwa CS Mithika Linturi au Meru what is the majority saying? We would want to know Kenya wakumakiri maoni yaku na kwa itara mbere buruki ni mubango yo chungia siasa bwana Anthony Kimathi karibu sana ni musiasa na mukiama wa Meru New Dawn karibu sana bwana Kimathi thank you very much na Kimathi ni mukuronjuri karibu sana Asante. Asante sana na our long lost friend hey I'm back. You're really here right Avenua kweja. Tulikia former MCA wa awadi ya Kithe tueni hao kiri mubango yo chungia siasa tukienda kuwariria mantu ya na Kamero ye jinx kai yukumi ne kirumi kina kya kwithirwa ati minister batumba kuria of course post multi-party mantu yani ethirito ya Kenya ya Meru bonene sana but tuturayona kiri last regime ya miaka 5 ya dirare munya CS munyarari minister of agriculture tuturona mantu ya arira waziri Daktari Kobia arari waziri mantu ya tira karika kire kipindi kia miaka 5 but kire itare kibaki kire itare now Ruto na kire itare President Uhuru Kenyatta kire kipindi kia mbere these things happened. Kwetu Martin Wechungi ndola aranena batukirukira 40188 aranena batukirukira Facebook fan page yetu ni Weru TV tuli live kire Facebook na tuli live kire YouTube channel yetu ni Weru TV. Karibu na waranire na batwe utwe maoni yako of course twenda kuibwa kuma kire owo uri watia. Now gentlemen bwana Trikia nwithiritori siasa neji norombe tete from way mbere ya katiba njaro what is this ni bibi ongwa bi daro bi na de ne ati anto batendete Meru kana ne Meru bongo bo batetiendete kana ne Meru bongo batumba ko litango you know we need to talk the truth. Okay bwega sana. Thank you Martin. Ngochokera. Karibu. Indari lifu ndaya. Mwanga kinya ndambira kurua ni mashambiki ndorwa mu inawa urire. Ngabera Kenya tu kweto mantu ngubwitha kidogo toiko jeyara na randa miti. Na inyani kweto miti randa na tubantu fulani. Ngochokera ngainka to nontu mpaka nya kainko ndokethia Meru.
Ponde na ngeketa Kenyantu ba Kithi na Tiania yonde na Meru yonde kwa jumla na inyathi kiriba diaspora. Actually I realized that ibuthika ero Kenyanthi Chiome. Oh yeah. Ibuthika ero Kenyanthi Chiome. Kuna actually daktari umuta wa Eric Kadhurima aria USA. Oh. Atetera mubango yo. Yes. Ngwenda connect na bangi no ntukinya ni invite member USA ntuko hii. Very well. By virtue of being a parent. Ingocho ndunda kuiboeka sana Martin kwe kintu kimwe mbende bichie kwe musemo yumwe nyayo wa Meru injo tuire muno ko yoyu wa mpuriete nda kona ntakeyo. Nte supporta yu no nto wambere na bwana tuende for example ria twithirite twina inkuthona kia manto twithirite twina mwiraria au kumirwa manto ne ndikana kuri tare mundete kwa linya mukuru cibitari ndethe na kiriro kinene muno na bura mukuru awa itande nike cibitanye kugenku kwa ntukimenya you see yani mukuru muankara watu ma pressure na ara kwati withate ikwati kumenya so ndenda kwa bombere na bwan Meru yura wane ichura no iko Martin ikora wegi chura me hapo mbere itibira ibi okayakwilela kiteke agriculture Martin kiteke agriculture okayakwilela kinyakiri nkoro ya thirikari Kenya kwanza ithe focusite muno mantune ya agriculture na nyamuno na pride yayo inene muno nibunto rika gwekira wa baka wa tubuthi noga agwilela okayawita kiri analysis statistics wona nini ya 2020 GDP ya 2023 agriculture ya iterie na 6.7%. Iyo ongela so kinya barabara against Kenya kwanza bongo iba kumenya agriculture no contribute a lot. So ndenda kwa issue iki nyekithia Meru nithirite ndwanio ya national nara nithirite ndwa national nara na tweta weno twango ndo chokyo kiromburia tukararangia nguruki so ndenda kuwa bombere na bwan onarire tukilelo nara kinya batu a Meru ituchimba ira marinya muno na kweria kuthukia bangi na kweria support mantu kinya ya ukumea ati usika no tuja tukakwenda wita deep Martin tukenda wita deep no ndo tukaria manto maingi muno rwari murungu atutenda tuya kwariria Meru itukwenda buongo twarie tumenye shwali raw ya CS kire fertilizer ni iriko of course tukiwitagie manto wiki ikenda twikinya ndwene yau ende uni burango na gwa Meru itirumi no ndo tukagwa ni rumi Biblia whether is power in confession Kenya uni nkarumanirwa na bonto nyani I can become a minister no mba CS no nto ninko qualify so ngagwa ni rumi kirumi go kinya thagero ta kiriki oni so ndu abantu tutirumi endu tone lawa na tone lo na tutukwatia andukurwa na batwe very well but ndenda kuria atiri bwana Kimathi iyi ni coincidence kwithirwa ati Waziri Mwilaria Waziri Kiraitu Waziri Kaimenyi and now Waziri Linturi is it a coincidence Martin bere magankethie Meru nare kunthe bali nare bathikirite manto ja minister kuma kiambiriria inkoeja indaeja ka history kidogo kinya kabere ntumbijiwe ndiria ari minister wa health igita riria mbere kinya we kwari na manto jejirite au oh really tweja kiri Mwiraria ndiari gimi urimwe na manto ja gwita ja karore ja karire akuru banjuri ncheke ya Meru ibo betire kurira kiri Kibaki etiriki auga thinere ithaire Meru te ate antu bara baja wangu ge minister ndene Meru bajira kidogo tutwingwa antu ba Meru itwethaira twena nene ya kwethira itugutwaria antu bara bari o Meru kurwa na minister neu ni othina nene na yejira gukethira twingwa turi a Meru tukorerwa kumenya muntu uria were minister kiti kiria kinenkanirwe igietu na ikethe ithirikari itwira kwa twina mwaka twitha twina share kwa uria tunenkerwe minister isia yetu twithaira tunenkeri na minister au nwe neja kana akarita ngugi ende twingwa turi a Meru itura erua
tukambiria kutwaria antu baria bomba kwithira bagitonya irandwa tukamigwatia mwanki nkuruki tuketha ngugi yetu antu atucokaniria na tuigana muntu wetu itu twingwa tukuma ugatega rimwe yomba kwithira bunduki iria yuraga minister betu baria bethaira bendene thirikari yuma Meru research cie Nairobi ekethira bunduki nareri Imeru research Nairobi ire no tugatega minister bo bakarita bakianda mao na ndi thai no kuona mantu jara jari kutha iji Martin woni kira mpomba kana mathuganio jakwa batwe turi a Meru itubwirete kwithira gintu kia mbere twithire turi antu bagwikanira ukeigwa woi mutano nyakwe utebwirete kwithira aria mantu jakwarua nagwe no kwenda kuethira we muntu kwenda kuringithania. Number 2 kwamba kwithira kinya mathuganio jakwa antu baria baunjaira ntato cia Meru omba kwithira bamwe baria bakanaia bakauga minister ojo gukario nao ibethaira baena interest ciao no tugiteja kiu gieta buga ikienda kugitabura na kira gituthukagia Meru kire kabila inge kana kire antu betu katwethaira rimwe twikanyama karia kongaira ratiri na ndeto kaure agatigate ria kandu akaja kauga. Is it really Meru ikanyama kuongela ratiri 400,000 votes ida cia Kenya kwanza cia umire Meru 400,000 ntiwo kawika nyama kakuongela ratiri kibo kibara baragia no ntu ugategera ikeja kwithira kuri antu bethera bakenda guto support ndiria muntu ja minister wetu aringithwa batebwirete kwithira ibabwirete gutaga bakono Umeru ni eringire kura na ato ba support ria muntu wao ndwaye uya umira ya kwithira minister na kuonewa ina makosa. Okay, GR, let's bring objectivity to this. Atire you know kuringana mzee aru atire bunduki yuma Meru ikethera risasi Nairobi ikaratha muntu wetu wakwa but kando na muntu wetu ndichi de tuikarika kuma kabere ntombije wowo twirira maybe Meru kabatendete mediocrity Jua. Tibui. JR ndirwa Mike kuye na kathina kidogo but JR akethwa itwa opinion yewe kamburi atire itirekia kwa Mike JR ya bwithwa no kwina issue ye ya Meru kwithwa bati support abo bongwa but again you know to in a democracy ya kwithwa atire as long as muntu maybe woningo shuku etirikia wowe na you know kathina kana mantu ntukwenda kuma kiri wowe then nti obliged kwithwa nkio support kwithwa woningo kuona tutete boya Martin Boy insupporta akie demokrasia ya muntu na kuante support fulani onto muntu fulani lakini tukira takirite scenario era turi nondo imberetie kumenya achore bamwe banene imbibyo ngwa bombika kwithira baino rubu nene na metheka bwano nderia kura uria tumantu tumoka ikwa ni interest kibinafsi ngoru ende ya waitirike wewe contractor ithima bingi bireya no nendi kwe mumero raigwa gwo you see ende watu ka muntu kwe mantu yake pengi ndana lengete yale awitata yakaria ukuma so omuthure lakini thura muntu Martin wambite kwa analyze untu bubwega ukoria buri muntu mantu yakwirwa ri ndayasungusa ningo yakubwabwo no ndoni integita ta Martin kuma ria mantu aya fertilizer yambiririe imberetie ku take mantu ya fertilizer ngeta niyo ngachoka ngeta Martin kweria kuona board royal board ya National Cereals and Produce Board ngwe yayo ni iriku mwangaka kumakinya mwangata chegiginya bure constitute itwe so mwangata iri ochwa ara wasiri ya usika kiri patisi ya fertilizer ke board
Martin Nkaga na ndendo to parliament no gya wita kire yo Martin section 5 au kuambiriria u eruwa 3 eruwa board ni perpetual bond yani ina succession na bwayo na ina common seal yani that means ite ku interfere ni only any other body. Okay akuona ithi ngenda ndo Martin ndo ndagoche ingu gocheke kidogo ndoria ndona surely inkwenda gochwa okay akuona Martin kire active created a bond eruwa number 1 erua the get erua powers of the board. Number 1 erua to enter into contracts and arrangements which may in the opinion of the board be necessary or expedient for the better carrying out of the objects of this act. No igwa yachoka Martin the same ikawa powers of the board shall be incorporate with the perfection succession and the common seal. Very independent Martin. Okay, takiri yo chwa nara wasiri ai member wayo. Nanga kuno bara nominated to ba members ba board. Board is very independent. How about PS? Yeah. How about PS? Kinya PS actually PS here dia 3. PS no the member board. Kanaka pointi muntu wo muramire the board. Yo muramire the board. So yes. Ni umati tukia kuwa ati ministry involved na board ya NCPB, we might not be very far from the truth, but kinyama ntu tukiwa bwana Eterikia, you know, board yeje as much as iri ni sagas, you know, waziri atumba kuidhra atena something omba kuwa kireo ndikera Martin kan kutreria Burundi ndo betekeria no ntutu kwenda kwendukitia miru wetu ingwendo ikwe create na functions tiayo ndendo iko function na A, B and C yaki one we want to regulate or to control collection, movement, storage, sale, purchase, transportation, marketing, processing, distribution, bla 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 na kuendelea. Aya, number 2 kero tumbai, store, sell, import. Yeah, you see no bla 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 interview bingi beyond. Number C, na cabinet secretary na CS ya kuwetro iliroja to advise. So the board tenya cabinet secretary abati kwa advise board to advise cabinet secretary on the proper production of base. Ende ya gwithira yeta ka uran komongo na ampi ne ka advise cabinet secretary ya mwira brandi to enyoni kubwithia mpempe. Enoto this is actually the scenario kiri these things no to board itebati kwithira inyakiri procurement yayo kinya cabinet secretary ario akimenya anything. No igwa although this important is department ya agriculture ene nyingi muno Martin. Okay, very well. So bwana Kimathi metheka ari ambiro wambi mantu na ya demo kwithira gukario Martin ugomba kwithira uri minister rira were minister na ministry wigwa mwene ministry kwina andu angi nyingi ketha ministry ya agriculture ina andu angi nyingi na ugatega kindu arire ikwarua kana mantu jara ya kwarua kureta kwarua ntato cia kinyamwa mantu ja mithika ukaigwa we nure ari minister kiuria gikeja ina mantu ja ujathithikaga ari ugwetera cima mantu jathithike ukimenyaga kuri antu kinya bendaga kugwithia muntu ari mutongeria kana ari muntu uri urungamira katha ya ministry je ndena gokia gwithro tina control ya nyumbeku Martin otie trikia ndaike mwe ugwa Martin we na njeku na mbuga we na riti banguge na mbuga no rethetie ng'ombe iria regekirwa roje iria rya kuri geta regekirwa roje imuriti okwa nguge ugakarere ri gwikirwa roji no te kumenya kethe ri ari gwikirwa roji ugomba kumenya ata kaomba gwita ugikaragia ntato iri cionthe ci gwaku ndoru antikana katukamba check mbere tumenya kethe iri wikirwa roji kari tu wikirwa roji yana please come in. Mbere ma kwethe tu yeah
ya kiambere kadatu jinx onyambuge bombere kabisa yani ngetekanira utuno otorogi. However, kwino ongera kaire uga kanaga tutendete mediocrity. Nkeja kwambiria na analogy nani ndirigiari yaneo akuga NCPB ngugi athoma ngugi chiayo ketho ndi headmaster wa skuru ketho ina nursery ina primary ina primary upper primary lower primary beyond the headmaster ini principal mwene skuru no otutomba kuga ati primary jara barathithirie ati uni nte kwa involved nontu yuni munene wabo wa skuru yonde same case tutomba kutha twina president na itai tomwira murume buta minister wa health murume buta minister wa agriculture ina aende bagwitana nwena wetu we minister in agriculture but we normally say kana tugaga atire the back stops with the head yani mantu jakathirira ni kiongo kya mantu na baria bange bonde na bono kaira Martin betu bonde bathi boria bono kaira ariko iugwe yo na ndi twarigia na raini ekuga tutekanaga katwamba chunguza euga ati na ndi ria gwikirwa roji wa mbinya go kuthuka muno ukiuga hoteli ari na roji ari ni urongo katukaba kwari urongo na tekwa murume okama na tekwa wikaiyeria tema so lakini no ndo na ndi ria rikijwe ritekwirwo iria kimathi uri okama ria iria nto idrigia irio rijaga ari reta ikimathi so kathe ria reta ikimathi na irekerirwo ji otire ria ra kimathi rika iria iriawe rikare ari nto idrigia gwikirwo irio gwikirwo ore na ria kara kuregwa te ria ra kimathi rikaregwa ni ria riau nto idrigia no ndiro rikuthari na roji so ichauri chiawe no wijo ora kathithia kada kabuta kimathi kana ne ate akathithia na the action actually niyo ina issue niyo ina issue itagaria ririo kajukia mbere ya manto jathuka kukinya nto amoko wa ugwe na nto ithirike gukareteria gwetu kairi igwo bwiri kwitho wachuri atiri no nto ministry ji yuni ndi in charge na inkuigwa fertilizer kwambia kuja fertilizer tebugi na inkuigwa kendwa oni mbeta ndeni choka rivers ngambiria ara enderwe kinoti ogo ino gorita fertilizer kero NCPB geta NCPB nkabori NCPB ntoburia nuobo supply rate fertilizer mberenkana nuobo supply rate fertilizer je tukero ingania arete teme bukwengana tukamenya ingania kunde onara kunde na utuomba koja kuga na ndio tena enonto onike onimbo makosa jakarikire jara ya kuinga kel na ndio kaja kwethwa ni NCPB ni ebwiri kwethwa ina mandate jauna ni egura imbie ndi minister ete kuthithia kel eta inga ministry amina inga factory ya muntu na issues ira ikumira imanto different yes na ndike gyo tumambuga na ndime nyato tumba kuga te anda we na ndire ya gwita kuinga ministry ende te NCPB ya gwita kuinga nyamora the industry so etre no ntuna kumenya is directly involved lakini ngo kwera una ni ndenge ambiria na nteto kuma mwambirio ngaitia jo ntumba gwita kujokia sample chemicals tanto ambambiria na keli emure na sample emure long story short Martin kwera kwatire na mberu ndenda bandikira bubwa kwerekana na ibibiria ikurerega murungu riuga umati ndiuga gatire muntu uri okathaga muntu tebweri gukathwa injeretherwa imutemaire umuta kana kura the reason why I'm saying that kinyanta toyi kwambirio ore Martin bara bonde baigwa mbuga kathike no tionto marete akarinya thambuga ntariria oni ndaugaga ntato ebweri kuigeta kuchunguzwa no ndenda ugati muntu wetu kuonerwa ngaimbi atijukie tagare rira bwiri kugitata kujokia akinyaja akinyete na ndinya tukathiurunga tukiuga jara tuketha tukiuga tukaina muno lakini 11 member committee ni ekagitega igamba so ore okwendo mutetera abwiri omwiro riria amwira itu mutano chia chiomie ora twauga initania na nyumore mwanka wone mwisho na nditha ayu etetera muntu ugokirire wakira manto jathuka na ndire ja kinyanya agwimpicho round yembere na nditwetete kiwingi ikinya mwisho kana itekire icoke bunge kaire tumenya watu wakara irio na ndi muntu akothiurunga akiuga o atithukitie ate atitie jera nukumya baba muthetera no ndo muthetera because this thing is political as much as to area kwaria na kuwa na bunge kaite ambarayo but this thing is political. It is political in such okay akwithirwa ameru baakira kana okay akwithirwa ameru bakendelea kuura ndarama ya baba kuura mithika it means kinya president akona okay this guy kinya atikwendo ko but if
kukia kwithirwo kwina sauti chicho muthetera ikumaanisha atiri woni ntenda kumess na kura cia Meru na ndi kwina nyakauge kangira kauga atiri mati nontu riria antu bakumira on the limelight urme ami am not woni ntendete kuchungania ntendete kwaria urongo mbithirwo na ndi tuge for example ndi aja nkauga akorua indi taumara twina bainto jirikiaru ome aja nkauga ai bwana muntu bwana kinya twingwa itwijo onke no tionto marete ntithara nkariu na kiu kio gitete antu betu mati ngankwire bandu nyankwire ibo betharo to beba baingi muno in Meru ukethwa na ndi antu augo withirwa yani utiraigwa tukiuga maita maingi muno ura gitike gietu na ndi menya gitike bwiru kwa gietu kitu benefita right menya onimbora ya dere mati igita ronde rira batu tukwenda mantu jakarika itebire twenda up twena bio batu tutoringa kura lakini utironda arara mbigetu mu Meru ori twe ethra bukwenda ngania ethra whatever kana nyabatu tutara tukinya tukwenda CS muna kana ngania kwa unande in short gitikira gikaraye kikia muntu binafsi mugira ario u akugera murungu neke nkoro ya wantu ayaga no tunato tigere kwigita rimwe Meru bageretie kurikana imbibenda ku finance ro abera uni na nyano ko ro bado igita ribo bethara be members of parliament bado muntu ipe member na ndi bara be members of parliament ba mutarite nikende the representative wao wano thimenti kana waimenti or whatever area that particular time bari muria na ndi maendeleo jeto murume mutano jaja iku akabera uni bwana kugira ndaero ne Kenya yonde ntumba kuthiurunka mutindo aja tukithi na ndiri on a serious note antu baba bwiri utegwa nu so you see the ministry in legal sense kana in real sense kega atuma antu bathure antu abakwenda bakuthure no ntu to bathithiri nyajare bagutarite obathithiria na kinya kiu kingi na kionengerwa utebio ubatethia bio ire moka na jaire matini barite mantu jakaimenyi gutiga twina ndo achi ithaka na kinya thai actually gembe na ari kuraya nirwe taito chia iraya niro politically ore tokethera muntu andikirie kemwe on the ground na ikaithano ore tokethera muntu ena munda lakini atena title where all those kind of confusions no te muntu kwaria mati nobody is talking about those kind of things na ndio kachuria at the end of the day tukatika wana confusion ati aja nero gita ria nene baba baiku na ndio achuria na ndiri batu yetu kauka turi Meru gitigi but the real sense is gitikira gitiko gitata echo tukora ri facts echo antu bamirai barata tamati bakiuga mirange tena mbia ngete whatever muntu munanda igiru akiuga mbuga siasa bera we gomeni as much as you want urabokenda gomeni kabisa reu ire ba into idirigiana ba bange baraba utatathai babwiru muritu mutano chigo kabera ukabero kikyo kimera ke antu baba kana ni ntaugera umati menya oni kantendo mukatha na ri ati bwiri gukathwa atikejo kinyaja agetete ati akinyete ethro muntu mume igirwa kuraja no ntuna kinya bibilia ko onge yuga bakorigaria eko gaikaba nya munene mweje o mume ngorokia munene o mukoro endekia no ntuna ndi no gono kije so na ndi at the end of the day menya ri muntu era wontu mama wetu ako ay women rep ajana makobe miaka eta aina milioni 63 tesa sawa upgrade to 12 billion na ida it was the 14 billion no makobe yako ajana no mandibuti yako ajana the question here is kana Meru abwiri kudagichuri a very simple question ile tukanganya makobe right no tukadaija 63 ja jere na ja 12 billion ja kweja kata weri wotiera reu renge uratukatara ni tutara uratutwai makobe wajakadeja no thimenti na ankuga tu ni nyatha bate kwa impeach wajakadeja no thimenti raimu atwere gwikira ndo yako sukuru kuimba sukuru lakini ana beto bate okoroka sukuru weta uretoketha weta Meru school utiana bano thimenti muga baikuga na muga ba Meru bara baikumbuga ni antu bakume kamba na nange ana beto bate okoroka endi bugwaka sukuru indongi so na ndino kokwe mithika uni is a personal friend imuchore friend nyawa ngoma ati no bear witness ta kan kuongera cha kurathira indi mutano tia mwira atiri ogwe utibwiri gwitikiri under any circumstances mwekuru nyakwe kana mama oni mama intoren ore oni betanka ambeje cha kugura fertilizer eta gura nkomango under any circumstance ogwo bwiri kwitho wabutire kiume kire kiambere gyonkaki uте muntu nyo NCPB owiri kwitho eno obisina no ntu wina mandara kaja ibeta ekotini lakini bothiranitie naye nabo endi murume mutano bo kira mwanka go ayugo wengani na agori yani uka IDCI kuthithia investigation na ugo igwa mwene ministry na ndi oni ngutethia ate
pambana na hali yako wakinya mwisho watetheka ni nontuntu no thuku na ugore ukethwa kulearn your lessons na ataka kwendengwa anda muno engwa lakini he needs to learn his lessons na ni onjire ria njeke kumutethia te mwiro ria abugi na ntumwira na ria kwa ati bundukiro kuwera niji ni ongwa ni ongwa AK47 ene ngendu you know denda kuria atiri bwana Kimathi you know integrity kana you know tubura mtomba kwethro na buo nonto I remember kethin kurikana bubo ya kiraito na mututi Mwiraria kabari signire. Is it about time maybe Kinyamithika resign? Oni nte kuona aja ya Mithika resign no tukiambere Mwiraria Mwiraria nari akunoga no tumantu jare ekirirwe imantu jare aterigirite jomba kumira jamukinyira na miaka iri ari nio kwo ukira gatumire Mwiraria resign gategere arona eshima yawe ri enio na mantu jare ekirwa kute ajerie tore yawe ria kwantaka icho gatumire Mwiraria resign woninka kenoti auga badwe ndenda kuga gintu kimwe Mithika na retithitie ministry na metithia bwega mwanka thai kurakinyire mantu jara umiririo akeja ku resign ikuona ni anteto ile ikwirirwa irio ko bure abwirite kuthithia ni endelee mwanka mantu jaja kinye muthia no ntu already umabure bure nkorone yawe kana wengwa bure iji mantu jaja kiendelea ya kinyau ya kinyite kwina araja umite you know JR ariwatire babu tukwira Mithika uma kana butamwira uma kinya mantu ne uyo ndo yakarika you know bwaria bwe mukatha until mantu ya kuthuka okay ibwega sana Martin wenda ndakuatire as much as itukwaria na itukua iboku kariu kambenda twathwana situations JR is talking a lot of sense na kinya baba kutigire boikwa ina kwaria pio ati muntu nerwe ikenda kinya utu yabobuke ya correct ringi mati ndenda kuikia scenario ena jire kariu batutia ko muntu ku defend Mithika ni situation arali ikinyite it's like Martin ochoge wete with the muntu aritande neke hospitali wambiritie ndu mwira we ukia kubwitha bote kimama hospitali na muntu already na admitted in the hospital no yiko Martin kweta wa comfort muntu no amwikira inya no turini itaria muntu abatere kurwa monwe ni antubo no ntorende ya imantu ya kilukite no to iwe ko egu akithithia na atabwithirie no to ne miapo pere ero Biblia wa mwenyaki ni mjasiri kama simba na arina emotions at obo kadrikare kurwa no tria ambiriria wire ni antu bakwa ndo sabotage we're actually in opposition in opposition you sabotage no ntupombere na mbwanu and a lot of conflict ni ongelete ni tete na 6.7% so you na alishwa ni tete bwega no opposition is not happy no ntoke akwile la kide analysis GDP agriculture contribute 33% na trend ya tete bwega so ayo kuona meende ni opposite no miasiasa mioge agwelwa Martin ukagona Martin issue ya impeachment issue ya impeachment ndenda welewe it is a political process it is a political no nto bwambere na ambwan antu baba serious board by the tango na fraud na nini Mithika county chawe violation of the constitution anga public participation and surely when dombiro re fertilize thuka ino public participation itabwithwe ni ministry ya agriculture you see manto bono batere gwile la Martin okoria tri muntu defend Mithika na defend Mithika indudi ilela kailela kinyapura kurwa mure yura kurwa nkaua uni na bokwa dhamiri kwete wenu chinyoe Martin kinya muntu athugitie mwirani winte nkundia nkwire kana embethe atwa timu ere kwira muntu kenda mbenda I've never Mithika tuchamaniritie nwe michamani on a public na nuichi nether time mushorokwa kumara wasiri I've never knocked ntaringa linga office neke tuchamaniritie chieni na twakethania chieni ne
That's my game with Mithika. Kinya when I surprised muntu ya woni na anki wa no to kakwile la matini mura de yura kurwa na nyama stakara ko ditangwa nayo mbere kanguri matini mbere kamiti agriculture ta conclude nya report yayo kamiti agriculture embunge the same mpungera niyo ya ukirira na impeachment ora kamiti ire batere kamiti agriculture ne batikoreta report mbere parliament ekareka report na recommendations ekawa kinya to recommend inya CS impeachwe to recommend ABCD ya kulikana na procedure lakini what happened mbere kamiti letra rekia ya inchini wa muntu okira na impeachment etalo wa matabu ya mbira kuuro kwa gwile nyapura dikadika okura na bora talatali wa ile la mengere yongwa ke calculate kisiasa ene na we still wogira tu still no to noko dura Mithika oteba itaona kana otio wone tego wambire gwa Mithika nakwe matini yangu ire my friend ngaginya guo unde dani ngwa kitega makosa lakini che yara nakuwa it's a good advisory na mje yara wa Mithika imuchoroke ndienda kuri uria kaishugura katurire nje yara kia kuona kana fast kakeya akeranga Mithika thunguthanga nindi kabute no to nyani kuona isense akithunguthanga pengine akabira kubutanga para orio lakini nuendo kumeakinya we has to consult actually no mwanka a consult action ile batende kuteki no to kumenya pundi ma CEO ya ni political appointees yes odongothe obute CEO pengine appointee president obute chairman ya appointee so no you have to consult first odongothe emotionally woro babukuta woro nyombo ko sikikuwa ariku ukosikikuwa okiaku politically so you have to consult so ndenda gua no kwina missing link Mithika pengine akithithia bona atabuthirie buriku na atabuthirie bu endu irio sense ndio uri atiri wore mumiru no ikwa to Mithika bwa kurairwa na no kumeatu sikete puru kai yonto mwana tuende St. Kisito ri ni aria principal ya St. Kisito antakacha dongo ire ira repuari ore kwa principal wa mikotini ati na rere kurira ntaka ire repuana ndene shukuru eti apende no to na arikuo Mithika we was but he was supposed to no yukwa mantome matini no ya karike ote no ko meonende othai matini uke aukiro nenti wa ukiro nenti ukabwithia keye mutindwa na hara tauni na hara no ro aweru urendo mbira na ni marete na bati kurwa makotini no to matini no something it's a different case only different scenario bwana Trikia but JR Biratri you know 149 was it Iboba aringire 149 yes 149 Iboba aringire kura against I mean in support ya motion ya Wamboka na kire motion ye kure abunge ba Meru either batari mbungene kana bari mbungene batari ngire kura you know how does it show you know as much as yes me komba kwithiro ena media kana komba kwithiro ena makosa kire mantu ya but Biratri support ira bati kwithirwa akiona nene ibati kwithirwa ikiumana tikitwi which is not getting nani no nguga atire problem ya ntu betu kira tu na koni kiu wauma yani riria wikire antu kana riria kuona no muriki riu ukauga Muthika nakare indi wauma ukauga ai murume ari utigana no ora nete buru no nduri imbi gatuma indi withirwa we bunge menya mati muntu abuji ukua na msimamo jwao na ikyo kintu kira unimbitikithie yani uburi ko we a person of integrity kana muntu integrity tirira wona mantu jambia kuthuka ugothungutha wita ruterura rungi no you should not do that oni kwene gita rira kwene gita ringi fertilizer ya mbere kabisa kwa subsidized munene akweja aita subsidy achoka after a while bathugania ba bendie fertilizer 35 Meru NCPB etari na fertilizer kinyambi kinyankunia muntu mwambi tambira ugo etake tungine kana nyawe etakwali na roka ali ndiwe etaugetania ati ututethia uge tena gutena fertilizer kabisa as a friend Martin I can't do that anda amuringere thimu atejokia ndaringa kaire atejokia ndaugo te uno ndinguona mtu agachamba amwandikira message ndamwandikira message ndamwona munene well of course ndibwiri kuthankiwa anteto je una murende munene gware gwaku gutena fertilizer
na wange antu bena fertilizer ende kwa kutina fertilizer na antu bakaandamana na antu baliuga story egete ata eje mitandao na went through to his words ndikijaka kama mibango ya leo originally kana hata kwa kali lakini 2 days later I think I remember it was even on a Friday na aliaja na lori je nyinge kabisa ya fertilizer problem solved otaku wa vitu tetabo kwa na ndi at the end of the day taka uga mtu atemuira ende ndenge kila antu abalinge andamana baicho akambi baicho aka fertilizer so sometimes issue ya kubutana Martin kire beta wate baba nini ukejotegera kethaija ba nene ba NCPB batete takotini lakini no kuona to akuria the procurement right no to the back stops with them ibo anene ora we procurement menya I can guarantee you Martin ogwo keja kugura mpempe na aru akano kalima chiaku okaikia kwa serious board o chia kuruka mpempe kunia komi ekatorwa ekaumerua ekathimwa moisture content utekatha withite kunia ande urona eko so tu mbombera ate kunia chieja ate nonga mbuga yuti ande GOK ikethro ikurukete uchekwa imbie kuno ndorenge muntemo akio kona ai ni ata ukare yanko mangwa ukamutenge uko we procurement officer kanora ware on the ground uri receive na sainire ukayunda receive nyomore yiko ni ata ombombere you are not culpable na nuje nyaro riere yathire na ichikuruka ira wikathimo ukathaga ukona rori ke imbi ngambia ngasi ukauga woni ntukweu ndandikira yuku ndauga fertilizer yajire aja ntonde fertilizer it would have been simple to just fire these guys bonde okabaketa bachianira na rukono kakitata rukathira mati na ndi problem wira tuketha twene onera tukenderea kwithwa twene o mati ni atire antu bara maitera maingi anene beto banene aba etaketha ijara no ndorikana twena the same conversation ni onto bomira ndera MCAs kethri baregere kuthikiro ikawera ba decide bete maendeleo beta bamwira kawira ba bye na ndike thana endere kuthikira yute issue yetu na ndike nyaba bangi bari na right wita bakera inture bye kethra bate kumukinyira so the question here is tukethera tuketaira mwanka muntu wetu akona thina ri tukambio mutetera kana tubwiri kutha twimwiraga mbere ndi mati itreke wira atire mwache sibitari tayari isa sawa lakini mayo tetawe to mwiritu mutano chio kabwa ngambiketha impigo wako na mwe mpigo my friend sika kwa story indaja weto mwana ndikatha muntu itharike yakwenda we yo mwirari ukabwa na ndi ngambie ndi itharike kwenda kathote nengara tharike ka mbali na mimi obweri kuombera mbugo orera nkara biranda areja kana kintu kile kathote ntethia weje nyombe thira sibitari tafadhali tikana na oni ndi Martin tikankwire ara oni kwathukanira na my way of thinking kwena thine ngi Kenya twinio nene nkuruki no te muntu ndrona agia impeached na ndeu ni onko warukira o 110% nenga choka kwa kwetu no ntu bathine na kumicha na kumicha daktari bakometa for 50 something close to 60 days now ni antu bangana bakukua no ntu bakwithira muntu ate kugitabura how desperate do you think kana withugania desperation ire kuthwa imathugani one ja muntu ugo wina mwaje Martin ukwenda daktari barenda kuthirwa chemotherapy ote muntu uria kimo korerwa kethaida itawate dialysis ire kuthambia whatever no gakaraya njuthi yani no tubakwithwa akyo tethambitwe mpigo na antu baba inge ukorerwa batena nyie gwitai amiru babwiri na nya Kenya babwiri kwa bathuri yani tumuthurire muchetho ari babwiri kwa bathuri bobwega na ndiketha bate ku impeach na kumicha ibatigane na renturi ni that is my way of thinking no to one is the worst one kinyatha ntu ibakuwa two wrongs don't make a right does not matter ukaja kwithira ugo ugire go kwenda kwa better what oversight atuba uchieta kana representative of the people utumba ku oversight ukira pamwe unge gete toketha tu kintu gite kaka bia kuria mbuga byoketha na life na bakuria na bonya it is one and the same thing it is one and the same thing nyakuria ukombea shopping board no ndo wandu bomba kwa kioro yako iroji na boetu ira ibu CV tembeje chiai chia it was emergency fund and something like that so a disaster na ikethra mbeje chirio why menya Martin tikankwire mwankarira mutujo goja kwina njeku iro wona ntato serious na nimaya woni ketha imandu ja roji was it mbuga obimia ntuko ijerere mara irari na issue I have my sister's son orarire mutine bayantu mbuga 27 mutine mwankari wale umarukiri so mwanka mutujo kwa kwina ogo my brother
iro igagwa bora nandi na nyori ingira those people bare okugita bora bonde no nantu ba Red Cross ukagwatithania antu ba kubara wije bonde ba thirikari uto wakugithira bora ni antu ba Red Cross na ita na KWS ibo baigirie nyamura yete girantu we mbwana onere that story ya Masai Mara. So at the end of the day Martin katuge atiri people are dying antu ibo kuona gutubwiri kuza kuona any excuse ire gutuma muntu akwa right yani oni ntumba ku imagine bwa mbuga nyampendere to fertilizer bwe hii nkuiwa botho kuma no ntu mama ndere to fertilizer kana mwarotia ondra uga kinyanga ajire nyeka abetingi jabo miro eturego miona miro to kwa mutano jiana ara to karitie lakini ntu ni rari na that one makes me feel bad lakini on top of that aro chiba ukwa atano chiba ukwa oba nene ba ubena au ba kuringa linga mbe akiuga agriculture no wete no ba barungamirite antu 170 gentu mwankada aito kwaria bakuite no ntu baroji So nokorirwa no barungamirite bara tutirero ibangana na botitari the ne ndio rendo me attribute kire ya bunge kana ni kire executive national executive nyande oni mpomba kuga ne abunge no nturi kethero tu executive karete na kumicha unge agachoka agachwewe akareta ya ugunge ya kuria tuketa kidro na ndi tukera Kenya katukurira Kenya na ndi ura kugithite aja ura kubatera maitike Oni Martin ukinotia uga batwi dene Meru itukinyangi mono kia mbere tukienda kwaria mantu ya impeachment nkejo coka kimithika kandete gontu kidogo tu riria MCA ya Meru jaumire aja jaraikia mantu ya ngavana kire senate itwaurire au na turarega kuthikirwa Meru irarega kuthikirwa ntugo MCA jaragere kuthikirwa Meru eregere kuthikirwa no tuthina iria tuonaga thaiji tecia MCA icieto wananchi wa kawaida baba batarite number 2 chakwe jamantu ja rinturi cannot yauga ministry health ire ina minister thaiji anto bagokua ite kujukua na ritobo nene chaura mantu ja rinturi ja kujukua ija mwamba wa ngoko na mwamba wa ng'ombe ugatega mantu ja rinturi ja juketwe na njire ndito mono na ito mantu twa fertilizer ende mantu ja yeta tomanto ingo to ta tomanto compete na ri na muntu ogokua ikoko to mambuga ito mantu kidogo o compete na muntu ogokua iro nkuga woni batu itojukagwa mantu jeto na otho ni antu ba unkugira bara nkuga bundo kietherere aja research ria ndoro na aje thaira ire ibo bayukaya mantu jeto jame tukajukua muntu wetu akara kugitanirwa ari gitanirwa ndeje na ndeje kukaga ate na muyokere namba muntu bwaja thatu ndenda kumenya ajumbe betu ina bari ntukwe bonthe kenda tumenya Meru itwetenie no witu tetera muntu wetu ajumbe betu ntukwe ukethera ibari parliament bonthe bone yo Meru ni gwatanirite ba support muntu wao no tutwina ajumbe kenda na twenda nominate ndi umwe ina bari ntukwe na women rep twinwe ina bari ntukwe ina bari na mochemano twa thithwa rento rethere na mochemano weekend yu ejete ukabona bonthe bakiugaga batwe turaugere Meru tugwatanirite twigento kemwe ina bugwatanirite ntukwe ajumbe betu ina bari kenda batuonia o umuntu wetu akaringithwe kenoti twethera turi amwe but indonere ikandoro kenoti muntu wenu akiuragwa wamba kwethera ugwe uri Nairobi antu wethera uri parliament ntukwe wona ura gukuthithika ndonera ajumbe bakai gucokeria kirima nkatho kirima kauga itaruya bangai na bari na kinya raimu na reo bangai na bari bati baringire kura kinya boy bonde kiuria gya kwi bari ku bonde ari batari ku bonde ina bari ende beje batwire ngwataniro bati ni nonto batuka turaka tukwendukitia very quickly please kenda tugethimu ithatu na itukwenda Meru mbere na bwanu kinya thine yonthe nyekete ikira ajumbi ikimuringi kura miandu babate kwathwa na muntu mbike utethia antu nya thine kea na muntu tumbike utethia na mukuru ntura mia problem with our people they don't vote na mathwane yo baba ingi ba vote no ritobo mubuko ibaka ibati vote no ritobo mubuko
so kiondo keingia jeyara nyage mwambi wana ata kiondo kiniyire ati meura ngo muntu akuru aimbecha kuibia na bia kia that means ando barenda muntu ena mbecha unoka neka ni ambi mbecha lakini nationally itokwenda kudefendwa itokwenda wiku arume betu akarwama wethi kuuro kaurwa madini gorimo kwa rathi na to kansalas turora nenya na iteku ndarwama na tware uni na kanselato kithiji we tware antu kenda out of team ya councillors yothe na we achieved itombirwe ki numbers lakini itodangala ndiri ko tukotebia conclude wao so itwatera kuona ntomurume tubarwamite bethi bakuwa kama nturwama wa I vote no I vote yes we want to hear even your voice itokwenda wikwenye sauti yeku no to voting yes iliyo karinga mati itokwenda wikwa sauti yeku re I point yere ko karita no to indaweruro munone indagirwa indatikira ichungwa ndwa majority leader yes indagirwa ali watri nawe ta point ndaigo point au ne tonto wauchi daruro motion your impeachment and what the committee agriculture yetatia conclude report yayo so matibito batana kwenda tuna leaders bakomba kurwa nationally yethani ogwa wakwa ibenda independence ya JR na nyao actually kinya independent nani kwenda very independent minded kinya they go support to support no to anything eduka wa uma bura uma bwe dada bura uma bure oi kwende ya tatoraje yara actually I was to talk about ministry ya agriculture ya health okay lela ero didinera inyo thai mati no temeo compare dia muntu take dabia kuria na muntu aike eterete gwita kuthambwa mpio chibitari na already madaktari echo woni ndaiumire echo mati nderi ngiro thimu ndero kwikana kanini to 3 months old ka nyumbani ukajirani kayitwe ndakayukia kanu kadani mona kalikana kanini ndakaigetika na hospital sheria ere kutha ino ndo icho ngachibitari ikundumia antu kana kanini tu kwirwa ikauchekwa kekirwa ngatundawa na ambire I pay deposit ya 10,000 deposit kerero ngirie komikenda kana uketa tukekirwa ka yeto IV ere uchindika kamugiene kenda kachindikwa kamugiene 10,000 simply because chibitari chadikari chidada ichigomete matini muyumbe ayumbe beto batiko dithio kwevo to dithiti assembly ni muntu etwa kurwa igwara report inge chabwithi nio ya chabwithi report chabange na bopaili omwana wano akumembe to mwambia romboti na ongeba na baba kumasaindie twenda to wote bate antubo ndari chibui mudana wa no tebo bakuria wagwa na tu weto kwero nya to na yete yawe kinyona to tukorwa manu no to kirondaga mwene mwero agitenuke getha kenwe kuria kununga kinukira mero to ingona to turama to ingabonde tukakwinga bonde ngiko to strike balance lakini to kwero okakare kwana no to no eto na to to ria no tewo so to bati wigwa bunge bamero baigwate imumero wako ingwa nonto wa fertilizer kwena na kuminja nwe wa health kwena kimuntu kengeke ya kuruma na mero antichimbia ndago mno kwena kuria nwagero to na kuria to ikwende muyumbe to mero mwa wikira motion yo kuria onge awikira wapi ende bunge yetatia no to kinya wayo ikire nya to ka chwana basi chama MP kuka ulwana kuka di uriku sauti yo ya tura no the political process very well as tukiwa ni mantu ya ni a political process ukiolelia kedro kuona list ya burakure iraringirwe kura chia ku support motion yeye ile nyingine umete of course roterero Azimio lakini Kenya kile Kenya kwanza ntuba kuma Rift Valley Mount Kenya West Kenya boni baringire kura bamwe bake support motion yeye ya Wamboka but ngwana tuita itethia rwarero euro kidogo you know is it a situation ya pwagu kapata pwaguzi ya CS Linturi because antumamwe baklemire bakiwa ati Linturi na support sana impeachment ya Governor Kawira Mwangaza na ndaibirwe Rahim the other day akiaria echo actually was it on Friday akiaria wa kwena very high possibility ya ati you know Kawira na mobilize sana MPs ba Kawira ni muchore wa Keitani mbunge wa Aldai uranwe watanairwa rengi na CS you know kwena kilinche no kinene sana kilimantu ya but I want us to talk about it kwambika kuri na jara ya Kawira Mwangaza kiri mantu ya impeachment ya CS Mithika Linturi could there be because
You never know. Martin please. Tuchokere na mantu. We would want to know kwethira kuri njara ya Governor Kawira Mwangaza irikire mantu ya with all due respect, you know. Twenda kumenya kwethirwa kuri yorio again mantu yomba kwethirwa JR kayo chochea yomba chochea, you know, nonto last time irato arire na CS kiri mubango echunke siasa awire we atena ngwena kuya kurombe tikia ke siasa Meru, at least not 2027. Yeah, kira kwenda we ni president akiditaya nwe kinyawa no kidogo ete kinyawa akawirirwa baliongana na president, those were his words. So but manto yayo karikatha hiyo mbo mwira, hey bro, you're not safe. Kira akiomba kwithira we safe ni ti urombe teke kisiasa unenkiriri mwananchi. Mimbi manto yayo mba kwithira kayo yombo chochea Mithika to some point 2027 akawa I'll be back. Kile siasa cha Meru maybe yani mantu gwera twariria next, lakini twa maoni yaku na ukirukira thimo na kile Facebook fan page yetu ni Wero TV. Christine Makena arua salimia mukuru wa Kiama murie ciure biu tuire Ken Tosha rua shida ya Meru ni wa Meru wenyewe. Let's keep our differences aside and stand with Linturi. James Mwambi arua Linturi amemaliza Mira, we don't care about CS, we care about Mira. You hear? Naitwa Faiza Karaza rua ni Kawira Mwangaza ndio shida hii mambo yote. Royo Sadili ke rua MPs are feeling so bad after learning that farmers in their constituencies have given fake fertilizers. Only Meru MPs are silent. Why? They can't speak on behalf of the farmers. William Gonja Rua Haidula salimia hao panelist. Shida ya Meru ni Merians themselves. Lintore's problem started in Meru by known people. Merians are never united and they are their own enemies. Steve M. Matayaka, who are watching from Nairobi. Meru top leaders are suppressed so that we don't rise to stand on our own. Meru people needs to first get united. Mzalendo Mwambi arua shida ya Meru ni Meru juu hawajielewi kamwe kuwa na kiburi. James Mwambi akawa leave alone fertilizer, what about poisoned sugar? Mutebe Boniface akawa this man Ntomarete talks sense and truth. Nawe Nicholas Itongarua, hi Martin, say hi to the panelists. Meru leaders should not defend Linturi for no reason. He should carry his own cross. Eterekia and Kimathi should not mislead Merians. JR is very open and clear as usual. Simon Mugera kawa, that fertilizer was not imported by KL Chemicals. What happened is that cartels branded 50 kg bags with NCPP logos and went to Kariandusi to repackage sand. KL is being looped in this saga and being used as scapegoat. Mwenda yu warua hai Martin salimia viongozi wote wa Meru huyu Linturi nyumbani. Diana Gachungwa Kajure arua Gichunge Meru issues are complicated by the political division among Meru political leaders who when appointed on their senior most seats feel and make feel superior than any other department. Secondly, Meru MPs and political analysts comes together not for development purposes but to find a single and working elected leaders. Meru hope and happiness is dashed up to now. Ni curse that was left by the ancestors. Like CS Mithika Linturi felt superior using the Jurincheke, Mau, May and Nyambene region to carry out dirty politics. Mithika should be answerable for all this. I support what coming Senator JR Kinoti is saying. Mithika Soldata kawa, hello Martin, salimia
Our panelist, it is true. Honorable Triki amesema ukweli. Politics are being played here. 2 terms, opposition versus Kenya Kwanza government. We should avoid speculations because trust depict the law. CS is being fought. Some senior folks here in Meru. Anyway, our CS is going nowhere. Now, Nicholas Itongaka Walinturi is CS from Mayembe. However, they are crying of Mira. How has he assisted the Meru people? He should go. Na wori wata turingire thimo. Hello Hero. Hello. We saw Baba. Hey. We saw Martin. Hello. Hello Baba. We saw Kabisa mkuru uri wata. Wimbe tawa mutwiri chamani. Karibu sana bwana chamani, habari yako? Uinde sawa Baba, ito towe mkuru. Kinyani tena manto? Bwana uni. Kiwe bwa kwamba mbakuwa ntetwera Yosefu Meru. Kuri mantu ya kusezo untetone ukuni. No toke ya kulwelia antubara bakurwa na mizika. Bare lukuina bara bakuwa no tupa 2027. Kuina bara bakuwa na mizika ba musinde na kura ngiri 10 kana ngiri 20. Na mizika tumasogia to akaunti to stato ki kientokea kutumira ito internet wau. Abakona bagya kwa mtoyo kanya akezira inetike kesiesi myakena adu duetano wake yakure netene kiangavana. Uteka mone Meru nonto na kila kitu kiotumira tijabiende kana campaign. Oyi yunyo lengwe mwe ile kuura mizika za hiki siasa county na siasa ya Kenya. Na atu teminya kwa nani anto bai kuja na kimera mundene na kinyabata la isera tika kuira ile kwa mundene kubuya kuzuki bya korea ndipo anjide kuwa mezeka aipito buni onto botombe kanoke akulwelia uisi asera Yosefu ni atongeri ba Meru na Meru ya toka umela onto bo ba tu na njoka yutore Meru na no ekumenywa ndebira tueterete ikezera ruto ka uma akendo saini na para bezirete baito bigiture Meru mizeka na musika na kubwetike wasiri twasuno kilo bonge na boge akulwali kinya tuinfo trakia tungete kutumirwa ni Kenya bara bitamezekete aina iki uri zeka batalaisha kubwa nemu ina mia kinya ina nya batalaisha ro dege toge rasia ndio kubwa ikikulia kulitamasiara kedane zeke ro ina kwa hivyo ya uoga kulele kwenda kajila kayukala yaka kwenda kuura mizika lakini baba bate de kumenya mizika imbewe ngai nete uma nete ora kwa hivyo bila tukawa Meru ito hata mizika na ungo mkono na Mulungu wa mutezi akila ke yauja yote kumnayoza ya wiki ro na Mulungu akaronga manwe na bati wa Meru ito ronga minu weki nyaba muziria kana ba muziria kisiasa kiindia njiba kona leo kisiasa na kinya ki kure mo kya kulwelerida munyari nete kwa buya mangunia yara ya kudwa nuni yomiza te mwaka mizika kinchu milioni bati kwa ma kile rima ina mizika gumni kana na kuzika na yetu kwa hata sima mbona baige sorry so uni ki webo kwa anka wa mbunge ara barabudilie weta tuaraka tuto kwenda kuimpeach mezeko ke akulwelia komete ibagane tu nafasi ya na mezeka utenda kasi wake na bate areta report ira mbungene kubwa mezeka akwatikana na makosa ni ate angabia matukangire kuimpeach na story ye no ambunge bara komete no ambunge no ba kuchunko na mezeka na muzwanda yuju watigiru nyina zo no assembly yuringi wakuga na siru mantu yake atazira no jwa kamete pareta machoke yo tu mezeka kwa waziri na baba kumaka tu sebe no tu to te kwendenya ko we te kwa waziri ngabana to ya na to mikolomere mo tu eri chama ni baba kichunge. Thank you Mutueri, asante. Hello Hero. Hello. Hey. Ele. Moyo. Uri wata mukuru.
Sorry? Uketheka? Ba uketheka mukuru? Thank you, Moyo. Asante. Hata wiki ingine, please keep it short. Hello, Wero. Hello. Martin. Hello. Turari nao mama. Martin. Oi, mwamu no turari nao. Ina kajuju ndimbiri. Kajuju habari ndimbiri. Nimezongizana. Karibu sana uriwate mama. Kajuju ni sauti ya TV kuma mkienda to watanira. Hello. Sorry. Hello, Wero. Hello. Martin wesa sawa. Mbui kabisa mukuru turari nao. Turari na Muthaura kuma Ruiru. Muthaura karibu. Tunakethia mukuru JR kiama. Uketheka sana please Muthaura tu ni sauti ya TV ku please. Oni ndenda kuga atiri. Siasa cia mithikari nturi cia kuretero. Na kwa ukina nkuromba ni ati thirikari yomba gwikia mantu na aria
bunge betu baje kuidia na CS endere tutumikira kenda tombo mojo yuria ku. Okay, thank you very much for joining. Thank you Mulaura. Asante sana. Asante. As short as that. Hello Eru. Hello Martin. Hello Nchamba. Oi Mutuma kumerembe. Karibu sana bwana Mutuma. Ndio ni Martin ndio atiri. Vina mizika yombe. Kanjiriria wa Amiru. Nonto okwa mela. Pero na mizika reti rite. Bona itiam no ke siasa. Ando ba to ba Amiru bara ba tuere kunye jambe ando ba mizika ndene. Okwa mele dri mantre ya urona ambi ya tumawa kuja kutibia maandamano amira. Bagwa mile reform sia mira. Bona mizika kuringa na burira aringi embe. Na mira ni wewe to chumi bo miru kontu yonze. Bona mizika itia mno. Non to agwa mila mayani yakibwa. Reform sia bwezerwe. Reform sia ko bwezo gatero sia iko kan. Manto aga yakibwa reform sia bwezwa. Otuo omba na gatero otuo dizete reform. Batu agwa milange kurusi kaira kwa tuikira mirane ko ingolanda non family yori na mira okuban moberi. Mama beto na ba shogere ba menya ko bweze miri ya wani supermarket. Wa agwa milake karata sikara mizika ari pite kama anto ari form sia mira. Mbere ara wete ambe ara iroi. Ara iroi non to mundo evenda semine ke ngiribepte. Ngiribepte u etongoro agora. Nyanya agora. Ekwati agora mboka kila kitu. Ire sionda kia turasion dika yori. Ikario. Arene batu ara iroi kotueka wenore mibwe miundene na mundu na gomba ko pesanganden. Tuintoto akite nyari ko. Nongwata. Asoga wono ntumira ingiro nara toiberwe mbasi ndao weterene talanti. Alima. Awa gara yambunge na. Pokone ga bara imaranti ne era mira lui basoga bawa mira ya apa. Awa mira ne bweze bawa yera ko na muringe ne roi kerwe antubara be ya batirime mira ni ntweke ya. Baira kuwa mira bweze ro ni valia foundation. Be ya bone mira idumero ne ko bweze tin ne ko bweze njobi ne ko bweze kila kitu nyanyi fiu ngwata. Ende nyaba yoga sia mira i tanki para igwa kwa gabe ta ko bweze non twisi ko kai go to cha kai basa. Ibasa. Okay. Ngwata. Boye lebo kwa mele bumenye iteke ya yes umwa kya ngabana. Ngabana pinki me. No mbigwa. Lakini iteke yes. No mwa mtu inari dori mo. Nyao ke goni amba te matokera ke taken. No ntoruri ngere atureka e mundu. No mbigwa. Nya bori siege ya moja kwa mtu ena dori mo ate matoka no ntoruri ngere atuleka agobira. Ende rizore Meru County. Rizore Meru County imezeka lenture. Meru County yonda kwa njumula. Na antubara ba otumerwa tobia tonini to korea to konyua. Kwa tueka ani ba osenda rizore mo tira ba osenda tutimezeka. Bese na Meru County yonda no. Na irge. Ire mo. Bunge ba menye. Mtu te ngombe Martin. Eo te na ngombe. Abura bo wera ke ani ne ki anu re ya ani ne te u. Bo wera ti anu si go no te ya ke ga tua. Ende ba mo se sikuria. Buru bara ga tu na nga ba na kavera. Non to oni ndio monde mu kwa si o me de kan sikuria. Umaria kavera pi se ro me de ka no te ke mo. Na agua no se apotingwe rito no tinya wengwe ne kuya kulitira miru endo yo nari tangwe oterenge meteka soga tuira babu kure anto ka kwa bwe sapota ba kwa weni na kavira weni na mirandi yake weni na mantu yake na wagwa mila mezeka imundi amani ndono owone yara iti yako ya mezema nyone ya jire na ana raisi tuende temuno mezeka avegero awa
uru iboko bya mongo musema nyombere yo ile etaru mwa no uru yo ile yo dato ngwata na we atiso kaidia nontu we ingu ya kubiranto na kani dureiti atisi atene kitikira ya siasa lakini yako werekera to wana mizega rendige to tro mevo wari treat ya Kenya ngui na ndo de baba anda mana bwa mutu yo ari 270 dai mutu yorwa kilo emwe tindi ana re kum tima kilo ijere kilo yele ti ya ba di ko dinjira ai mutu 270 yo atinya wo yelen kauri mayan tiri yo ya siare bien pempe loi yo mankonia milioni za 7 nirare ni bari ma ndene season kinya milioni 69 mayan tiri ya siare dia ano wata ninya ke bri mayan tiri yo to ma to ongela milioni ko news yo ndere ya te endelea no ndu na baida e to ne mayan tiri tebo kauri tiri ya na mero kaunti ko mba ko bwesia mbale yonde. Thank you Jamba, asante. Ende mateni ambu ebo mwisho ende batwe itwakiri ninyeze asiyesi na ure batu to tukirerie na tuze tu na biri nuntomba kuoro mno akarega tebo batu tu tayari edio ngosi oyubi pazivya buonda bura kumbikana tutiela siyesi na karili tete non siyesi diketa itelige zirigarira amiruiri tena bunene vinena akulukiri teke ndisiai nambi nyatu noyo to akulukira kugela simiza zoto support na nyani ngon date simuno ende onibira nkatwera bauba kuromba murungo mugwana iberere siyesi otino aeta katumira mpia chaka ntonto ilitira wana ngui isi endelea kurewa narigu siore den tomurume o omwe ano mbigwa na mezega ruare ya kaulo matinya kala ya kora ro mesi yo kemi ya gera bwazi bage nyabu independeni aratieni nduireni temiana tamirwe gara nonto age ya kuwa mundu kwa mundu ngaba na wa mundu kwa mundu rona ya mirwe gara okay ende bidanga romba ni le mateni batwe tore afwazi bage totisho munorende tokero te dirigari ne kuri maranga dirigari ni baungite mukono to diria ende tueria totishi muno lakini bidanka romba miru barombere siesi na ba kwa milin to bye kwa ketoi kwa mile ni manto amaisi aruyo na oke ongwata thank you mateni siesi na to teve tie muno anto aba te shukurani anto aba ulla wano mwana nkinya wa munyi ruare agare wimpara ruyo ateliga na tira wa munyi aliga noro muy terenya kangu mwagaruma ende batwe ende duwa to kai ya baba bito garuilo ko na ko betera mira akawa na ko betera mira ne ta ko manita onde duwa mbere ngaba na kana bo gange bo ja po dimite ke ngai ngwa de oria garuilo non to ne tere ite dia mira oni ku impombre te mira ite dia mira ante no ngwata nderuwa yogerwa tu anonto wanenja wainge munu ba kuire orore ake kuna mtu watu maira ndawa sia implant pressure no gwata kuna baba tu maira ndawa mwanya o tura ko mo gwa mira ete tu arenge otere te antu tugoya nantu ko mwanja u ko nenya ka midu era bwe de ko kwa wantu ko komi aba de tura ba tura tugoya nantu ko fulani bobo kareka ende nya ba itia kana be ndama non to bene ba ize ke la vidi ko isia mizeka isio batanga nitie iba moya kanya mtu avane rutieria bwite tiga matabu ke matayele otemi o musuna ndeka twanto mwira kwa no kwezie yoria bila bi muso na re bia kwa na kwata. Thank you Mukuru, asante sana. Thank you, asante. Now how about that JR, you know issue ya Kawira no separated na Mount ya first Njeru Kanyamba no muishi right. Njeru Kanyamba ruwa resignation is the better option. If God forbid he is impeached, he cannot ever again hold a public office. If he resigns, he may be appointed to another institution like a parastatal or a commission.
riu no mwira babange again still no oranguga tukaina rumwe na ngikwira story nikinyire na nikinyire haria kwa tutimenya na kethari nikinyire ire twakuruka 149 tweja kiba ba 11 ikategemea okay bobo ngoi ba confess ba confessere ndukwira ba chokaniritie muno bakiuga ora bachwana genda barumwa gantu genda bagite gamba ora kugitite ate so na twingwe tuiziora nya twesenetia gitire ate nge aliudikio mukuronjori akugaga me nya tuonera ora gwakarikire that particular time and actually re umburi dino magara gutumite mbendo jokiara kamono kuita kwizirwa njara kawira imantu ne then amiro gethera urio kwenda rintu rina bwiri kumaka no ntumaita yangana jairi ria mbere tutiuga inyana ari na mbia na remere ria jairi na remere atuge atwaria maya ni ria maya kwena gintu tuthomete twita the law of probability ketheiro law of probability kaya kutha muntu guchinda 3 times I mean 3 times no aya kuri 3-0 there's a very high possibility of guchoni nya akuringa gunya so agethero ari ke mando jaja na antu bara nabo itukwigwa bongo bakira na ibaruma gantu bakeja kwa bakarumo gantu muntu meya ata kuja kwa tunengere ijire ni muntu ane mungi akeja kwa ari atukurumitha tu akare ungi akwa ari tumunengere 10 ane no kwera ni nya ni ngonge ya kwethwa ndi highest bidder right highest bidder na no ngandi 110% sure ti ure ndina nkanja kinya kidogo ndi advise ya wana ndi akamba keja amburi ni mona ni kino tiugo ugo thogani ndithi ate ngura mutano bankwire ni utheri antu bagua baka wa governor na ni utheri antu bagua ba okeja kwa impeachment ni antu ba 11 na ni iba kwa thiri tene mora o na ni kanyamba ugani gwakara atiumba akara ya sonko ukaringe tuma we kuraya na uno tumbe na kyo ya tuma aba mwira ari aba design na kyo ya tuma ba nani ba design montu kinyegi tare that was same whatever na nde oni mwira na ntato ijiri kethera ishua munene owe na mukaritie na akomba ku convince antu baba 11 batirumwe gantu kakara janko kie kare akarumania ewe thro atiomba kugitabure yani in short the easiest thing ni bali na munene ou amwira kankinyende guru kana nyambere yo kinyande baringwe boringwe rishafu bakaringwa rishafu ruju mbere those 10 days tithira mino muntu muri akaire why ati ono muri oka impeach cabinet minister ko ugori motion yokaria ku impeach you minister of agriculture na ndi by that particular time minister of energy right na nino ngakoti yake yombo mugambithia who else will be oketho kigambithia gwa we kuri miambo yo president yariri ari mawa ya watana na mantu uko ari tukubithiri tukirwo no ni Morgan Mwiti please ntwira miaro ya president na deputy bari mawa kiro no tukubithiri turi chunkiria ya siasa na roa because I would want us to discuss it kwa president ure bithika nyano ndumwita itilete ne ke ya kwa karangathi akaukira ngakarangandi I would want us to discuss that kenda tuona security iri kumithika amba kwithiro enio kile manto ya but first bwana Kimathi, do you think kuri njara ya maybe Governor Kawira ile manto na ya kiambere Martin rira president yari naja ndiunge president ya kuthiuruka akinyaja Liverad Kawira nerire president kwi mitemba ikwari nturi iguchenchania muchere chau ya tari mantu ja fertilizer Kawira na kanywa kawe na mwira na uga Andresa president wenda wite antu bakone mitemba tha ine guchenchania muchere kwari nturi akigwa au kwari nturi ngari nya itigiao imbijio ende ugani iri mitembe guchencanirwa muchere ikyo getumira wigwa nkiuga atiri bundu kieria ikuria mitheka imeru yumite research yachi Nairobi tije kada no gwatre mbie tumire mbugo kuteu omba kwaria mantu ja muntu narua tukithiria meri ngano na kweja rwaria rwa mantu jara waraya rukumuthingata utendi tateo niki keja kwithira ateo kinya wi mumiru arinde arungamite akiuga ati yesi mwana wetu natiganwanwa na romero wera MCAs rekana na Kawira mwana wetu
Mithika ntikugera Mithika ikawira niyo ngukuria atiri Mithika we na romerera MCA rira ba impeach akawira ibarekane nwe ugo mporete ndauga u we mpora ndomba kuga anto ibatigane nagwe ntiomba Piratri trikia might be conflicting kidogo kiwa but Piratri you know miario ya Kawira Mwangaza kire ndiunge ya president ni bibi kuria Mithika thai again nitu ontu tomba ko tukireta itoria governor Kawira Mwangaza kire manto ya whereas yarani manto ya National Assembly ti manto ya Meru Martini National Assembly na county ikintu isepa kiti athukana no tukinyanga bana kimpicha wa alikuwa national na national era na parliament iriku parliament ira lakini bona bada kuamba na kutubukanio ndenda kwa ali kimukristo no ndemukristo Biblia ndene ukunelea Isaiah I think ingwetiga ne ukunelea Isaiah kana in the Bible ni wa nkoro muntu no michi no to yoyori kiundu Matini muntu nuarare ukubangira ibonto timya kurwa mauwa urwama kweginyaro inture ne nduko inenya uora imuro inontarwa utuku na rwa ichithete ndibo to ironkoro muntu yuri kiunduro meme muru imurungu so uninka rwa manga wa Kawira njarekere ara kiuni ki mukristo ndenda antikwaria uma nonto tishwa irio kanetimbi lakini kwekintukira amiro bawa abakawa erere no me on to giketiania erere ne erire mono mwiru you see yani mo ura uraikia mono mwiru kiara achoka arakwa erere rora mwana wao wa mwiru so the reason why antu bako edia kuringanira Kawira na issue imwambo ira yari twakiwa rais yone kwina nani that means muntu uri ndake akumia bura muntu agwa awirirwa bu that's why antu bakorelate bakorelate ndu oninge agwa njara yake rio ndide anki wo mano ntu kumyande to iriku ingwere nyamburikira ndete matine nchoka chokire kidogo indateini ntu bomono ntu yako aragwa manto ikubia sniper nambi ndi mu Kristo tumeakura mabwa nora ibaka na tura ibanda ikwa inkure maburu ikurwa ndwa ya kweria no ku discuss ntu buriku bo no ntu manto amomba kwaria kiasba kinyenda turi wana siasa ukarende to tikumenya oekira no ekira muntu uriku lakini bibi that's all you do politicians yes politicians do that but Martin ikubati kwenda kwena ri kwena tofauti kidogo ikubati kwenda kwena tofauti kidogo kwena bwana siasa tofauti kwena God fearing na kwena mwana siasa Martin au bikia kurwa monendi akawa we mwamba urikagia kwa radio Weru TV ukana mic na ni urongo well miaro ya president na munini webari maua immediately after kithurano na mbere bathura cabinet atumithikire nawasikiza kwa makini kuhusu ndugu yangu Franklin Mithika Linturi. Huyu Franklin tulikubaliana na yeye ya kwamba mimi nikichaguliwa rais, mimi nitagawana na yeye hiyo kiti ya rais. Atakuwa na kasehemu, si ndio? Atakuwa na kasehemu kidogo hapo. Nikisonga na keti kidogo. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Mimi ningetaka niseme mambo ya Mithika Linturi, Your Excellency. Historia ya Kenya ikiandikwa, the liberation of the Mount Kenya people from enslavement by one family, when that history is written, one Captain Mithika Linturi will have a chapter. Na huyu Mithika Linturi hakuna haja ya kutetea kwa William Ruto. William Ruto atatetea Linturi hata kuliko nyinyi. Kwa hivyo nyinyi mrelax. Na huyu Linturi has earned his place in our JR. Does it give him an assurance? Ugono go maguga ora na siasa bedara bakari. Ara siasa bara yora kukwendekana kuyikana convenience. Rai bakugita bora. Riu bakwaria
lakini yangu kwa ndo chakama ukaya kwethora ratiri ikiri kuonekana jeka kwinde o yumba kugwa nkurukie aria rinture akaririte then baba tirikana angu kwa ndo chakama akoriria na kinyathimo go thio bakiwa kinya bobongwa kauma au kinyana kura ngirima na yana ira bonde okoria magana jana oju muntu ungi no ndu kinya kingangi kya rutero aronge mbere no batwire kujukia na ndi tuingi thukani mbuga ora uringi mba kureta magana jana ikingangi lakini kina ala kyari jiethire ndera magana ja jiethire magana jana teka kyaromba kura che rutero rwarungi so tu umba kuchwa kura magana jana na ko nya nkuruki kinya cha tano kana tandatu jomba kugitate however oni kire akimpomba kuthiria kyo nkiugaga kiri kithurano gika 2022 ikianditanire mantu jairi guru ya the president one atiurairu yundu eka na atiurairu uchore athithia jau akijo mpomba kuga so there is a very high possibility actually mbere ntuku hii kumithira no tunande tha hii gwita ngama kuma eri Saturday kana eri kuma Thursday chigwita ngama there is a very high possibility omba kwithwa akuthithia ablakadabla kethira atethithia ablakadabla na okaya kuona rento reno within those 10 days atera resign the highest possibilities bakaya berene ngautethia na no amutethia no ndauga naona ni muntu wikaga wirane bura butikaniritie namu bera betikaniritie namu muntu no ntubonde bara baithirikarene katugeija antu erite ngakunengera ngakuthithiria ngakugitira na kinya tutigwita muno to be very honest tugekethaija Netherlands ni endagia miraha ino aikiria irima kethiraija Somali na ugite akaejana na niwe erite amiru riria ari na uga akaejana ni so kimantu ja kuona rwari rwawe unda mwaja ndamu nenkera bu na kingi kirantega irankoona nontu indagwetete bu kairi mboinya gitumikia atethie mbuga kawira nontu naugite tirimo kana jairia mutethetie na naugite kinya wengo tulimsaidia tutasaidiana na mama menya niwe ukorirwa kairi riria ari URP mantu na ja kwenda gutongeria ya mbere kabisa ro muretere miru aro mbere kabisa no kawira wangaza na akaja kwithwa no mutethetie kama then kumaanisha ka kurikana wega bora bathianiritie gita riku riria rakaraja so based on that muzika no ethro ena hope lakini Martin whether there is hope or there is no hope katutikaniri atire utimwano Kenya kana nyomo miru wiru kwendelwa fertilizer fake nyaga imanya antikiri kana keda imbito wiru kwenda tukenda ilo manya argument yanto baraba inge na ni kenine ko make sense anto bena ampara by the way batumba kwathika right na there is a simple teka is simple actually twarie ma reto raugite kambuge kau akitumati reto raugite itukwenda kwendia public nyamora chitawata parastatos cha thirikari no kurikana iturekirite gintu gigwitwa Kenya Seeds Company Kenya Seeds Company to start with uterosi thithaia actually kethaia baita na actually ni backbone yake Kenya utikingi nontu mbeu ciao icio twanda ibo umithanagia mbeu ire tugitate lakini kuringana na intelligence company ito Monsanto kuma na arengi tharo ina company ito Brown Rock or something like that ibo barenda kwa bakagura this company bare nabo bathithagia mbeu GMO uteanda uketha oanda kairi na nde ukaya kwethirwo kienda antu ba desperate kenda bachwa kiria bakaanda menya kinyo kirujanya na nthiguru kinya Ukraine da ire bararithia buria bakiruja bakurwa na Russia no kuona kiria bakurigiria muno imerite kaume na irio kana chireta irio kenda bate kone economic empowerment kinya ke bibilia ante kurigana ina na aria idisa kana no arorete kiroria kimoke arorete kiabera ruju kinya thambo gwanja irio biketha bikimari no antu bare ya ntake ikuku ne endagwa ala goromono uria bathithietie gaba bisijete tu barigeria ana ba Israeli bateka umale beta miundene na beta kugitate kwa utirio bakaretro na tumba gwitoketha bira bethera bena bio kwa it is actually treasonable kuringana na argument ya many and even me included it's reasonable actually kwithirwa usabotage iketha ria in country no to then ugonona uria mpara ithanka yantu na nukona ndetha aina kuchoka kwa gitate kwa ura na ndi argument yeu ni antu bakutha beni umono bakuga yani mbuga the bigger picture
ikethwa i political ikethwa it has nothing to do na mtu wetu lakini ikethwa na ndi ni iri egureta mpara nikenda twitikiria kureterwa utikurigana nya GMO ni eregero kairi na murene wetu autonyo ureo ikyo kintu kia mbere kira ari akuwa gwitike kenda parliament igicoke gitate irega ri etagwa ate eta Gates or something katumita arite Gates Bill Gates Windows Google na ndimo kenda kugura nyumo reu kenda tugura GMO na ndikire ake Kenya babwiri kwetha baita kana on it is happening in other countries actually ndikurigana country kwira nkumenya ni it is happening ora bathithe yamenya kethro ugo mbeu irio ga ketho tumba kwanda it simply means gwakaro kigurai mbeu so na nuo ka decide na ro ka gitate niyo ithero e dangers e policies imo tukuthithia Kenya no tunareja thai ugo tumba kuthithia your own irio byaku bya ng'ombe kuringana na sheria inya thai tukuthithia tumba kuthithia byaku wengo tubwiri kwanda na mboleo ya ng'ombe actually it is illegal kwanda na mboleo ya ng'ombe. That is the law. It is the law. It is. Burongo mwe ni ati mbolewe ng'ombe kia itairwo oti. Well, na ndimenya I mean bauga kuringana no nto production kireo kaitano nto kigeta kiriwe ne antu the argument is utebwiri kwithirwo ukithithagia your own organic fertilizer kwa gwiri kwitha well that is the naked truth. Bora kibadibira atiri kwina umbikano bwa president ya kumila mantu ya akarimithika maybe nontu bwa weya mubwitheria 2022 nontu bwa miariye aririe 2022 mawa after kithurano kwina umbikano bwa president ya mutethia kana kaua mambo ni matatu. Martin urembije ndene miru kethira kuri muntu wa Rwandwa ndito akirwira thirikari iri kunandi imithika warikana mithika warikana kinya kwire kairwa ndene kwire athithairwa mantu ya kurigaria igitara thirikari ira nontu bwa kwithira na rungamite na president uri nandi William Ruto na mithika araritanguki juu chini kenda thirikari iri yukio tongeria na ndene meru nwe muntu mwo bara bathiurukaga kuchwa thirikari iji woni uria nkuona akwa joke noti auga akugora kawira arikanirwe Iruto ni untu bwangu giria muitirite kinya ni nkuona je amithika Ruto akarikana ngugiria aritite no tugikura iria cionekere ndene miru muntu wa mbere guchangia kura iu na kuchitanirio tuko na muthenya imithika na akaunti cia waira ingwa arathithirwa mantu ya moja kurigaria mwanka arahakikisha akurungama na William Ruto nte kuona uria William Ruto president wetu omba kurega kurungama na mithika. President Nedre to akiwa ritire mwe na chokera na kinyuma kuru biuria chokera ringi au mambo ni matatu yari president ena wengwa image we protect wengwa ye wikaria wengwa ena thirikari we yokaria so kumba kwithirwa case ya Kawira is not as no turi omeana nine na ya CS Mithika nontu uyo imuritingo yawe directly Kawira is you ameru babu pambana na hali but uyo imuritingo yokwa so tikwenda ndokire image yako okay kwegento ntangulire kwa aria Martin president miabo bare aina nye intelligent na receive intelligent report na president already na rere kwena impeachment na kile kitu president na kumya umabo mantu wana kumya umabo ngwa na aburi kidha Mithika na plate ro kana ati plate that is one kindu kurembenda umenya mwana siasa buraba karanakia rira simio baraikara chuburia kiongo antuba yunti ponde aro maka wa Ruto serikali ya Ruto yani okarania wanasiasa bakaranakia ndura Martin okarania no ndo na kumenyari ingwa adira inya thirikari re kuthira inya Ruto ati werwa kulus Mithika a establish it umano ntuba mbere na bwan winde enda kwa Martin imbuwere na terangakia imbarakia nda tombanalyze it pombere na bwan na bokwa mpuro Mithika isabotage na oke akona inya miringirire kura
Azimio ne contributed a percent ne muno no ntompambana kukula fake fertilizer leo kanko wele fake fertilizer leo. Let me just tell you fake fertilizer kwa muntu ali hapo eka muno wa 3 okay akwile la production ebia korea ndia iterie from gunia milioni that mwaka 60 something 62 aya okay ile la uile le economic report ile real statistics erua 2023 ni ati ministry ya agriculture ni aitirie na 6.7%. Ona fertilizer kero ane data kan yet report kana mpumichia otweria iliona ni ati Mithika ena ankwire no onere nyo Ruto akiro na na Gachagua so tu for track sinte to tu for track tu research tu to butaginya to assembly ito butaginya to assembly na ara wa taima o kaunda kanini keta kakaruo bubu ya bruka karuo nya Nairobi you give out something kakauma kaimbi Mithika nyaka enda uma na bwana kwa ginya ko kabuthi tu akiro ni number 5 ki performance kire mawasiri yote na gwiko kabuthi tu number 2 na gwiko buthi adena so to mark tura otibio to mark no to pambere age kwitha president okay na deputy president na inogwirigira Mithika ona we no to kinya no ira ibaba kibarira so imantoku ukienda kura muntu mati ukenda kura muntu ko muchwaira biro etata biro amura na bio ero nyate performete bwega yato iro te performete bwe iro iko department ya agriculture ni tete na to the research you te research actually it's ne reputa kwa economic something ya statistics cha chira chilela actually GDP it is a standard measure iro standard measure ya intobra ngunzire produce to na services ya kwile lakini menge gross domestic product ya uchu ya Kenya ni wetata ne witia so research ira bwe to either go quarterly quota each diatana yete tagi tagia this quotas 2023 report ira publish to April 27 publish actually April 27 edwa yite na 6.7% and 6.7% ne kuone kana ya Ruto akarwama autokone da into like kwa bro stabilize ntala no stabilize at now no twende ina mete kubwa mutu yongwa dai ndama munde ne okwa na ara jirega kimatin nde dai mutu nde tanda baurira ndaurira ntu ba ko mitu kuria u yani mpe jiro urana chumitu kilo yani kilo metue kwanza ete maspensa na kabagara na ambira yendi muno metue nge kawaida you are buying at 70 you are buying at 55 60 tomaulio ya turiko kilo emwe so kona uchumi bokubwa ende nonto bila wati ni asimio na inya ni uchumi umeharibika ende to kwa de chandrola no to stabilize mutu bate kweta no to stabilize chude igumambi iguma kiongo ende ni mbibi atomato to succeed kura muntu ta fertilize no ede matini yo organize rwe na ya ikwa mampondi na yau yo sacrifice yani papa bankiri bakero babwi uteke bokaluzi ekinyana na banya bobutwa kandi ni chukume lakini tro fake imbi no to tro uteke to keka dogia kwendo mbira fake fertilizer ko dogia Mithika ake ndete ko dogia Ruto no to idirikare ke wedata idirikare ko dogia so no mwanga papere na mpwan Ruto no to na kumenya o mabubukari kumenya o mabubukari angwendo kwira manto akubuya kiya Ruto akamenya immediately wasiri na usikete mbele ya tatu ya tampunge ayatata akayukia atua mbele ya tatu ya tampunge Ruto akayukia atua mara moja lakini dai ende boya karineti manto yele ende kikamete ne ranto 11 it is good that inyate plenary corona plenary meote jiro tuitende no mati no mbu inya Mithika inya mbu itende gembia na itendie na inya kantu akapora bakomba uitende no tukukurwa miago kurwa mati no ketha kukurwa ekiaguthe asile gwika noti itendie ako eno to indwa ndwa ya ire ndwa ndite na ndwa ti formula mati ngiagumenya ndira kuthika na methe tumetho nunga ukinda ende no kumeibo nto igwa no kwithia kwina team yoke agwile impeachment ira kwe timu egwa muimpichi na ekaruta mpya utoko niko thakuna patile na kwe timu egwa ka impicho na ekaruta mbecha ibi on the page yako ngana ureko so antu bara na by lucky ye the mbecha ke exchange yanzi kametereko ikametera. Very good. So now Biratri bwana Kimathi, you know okuate bundukire kwarwa Mithika imeru ire risazi chi Nairobi, right?
You know, practically speaking, Meru itethirite ina ngwataniro for bua miaka elitha irethiri kume itenera campaign Meru itwire ndwene na mpathukano no inene and kinyama antu ere ya kwaru ya rio thai ya mithika antu bara bomba kwithira bakiro ya na mithika bare Meru including Kawira Mwangaza kethro ario bomba kwithira bare justified because you wanted me dead no enda umborwa so ngia kuona kanya kwa kuorwa why not urempenda kuga mati uwo nteto chiama batu tukuma Meru tukurire atwaringire kura kutirio Meru ya thira siasa tutura siasa ene bobweja bunge bukeja muntu akeja kuona aria kugwatira atura guguchwa no akugwatirio antu bare bamwe bendene Meru bakwaria mantu ya mithika ugatega njira iria bakwaria nio injira gi siasa na mithika njira iria gukua nio ekwa njira gu siasa na ikyo getumire mbuga uju na ngachokerio kairi bunduki Meru iri Meru atia iri Meru no ntu batwe turi antu ba Meru twingwa bara tuciareri Meru na turi a Meru kuri antu bakirithana na mithika antu ana na antu au bakirithana muntu na kara kiromba akiuga muntu uyu nkona ara mugwatira na aru anda mugwata ikyo gutuma wigwa antu bamwe bakiaria bakauga mithika kunenkerwa ministry ya agriculture utegwa tethia antu ba Meru ukaigwa muntu agitara kinoti naugire auga mwiraria nerere antu bano thimenti babwe ndaerwa ngugeke ya Kenya ende arorerwa na ria aerwa ngugi Kenya no nabwirite kuritira antu bawe ngugi ituonete mithika akithiuruka biumia bithatu bithiri tuonete na ari giaki na ari nau no tubwa na atathiuruka no tubwa kwithira mbuga na kwenda giti kia ngavana athiuruka no tubwa ngugi ria ai president kwou kire gutuma mbuga mantu ya mithika ngugi siasa mantu ya mithika siasa irindene imantu jaro kwigwa antu bamwe bara bendene Meru bakiaria na bamwe bara atongeria no tutu ugo we mutongeria wigwa minister wa muntu ja mithika na minister omba gwita kanywa gakuga no kabetete ikyo gutuma mbuga ngugeje mantu ja mithika ichiache rindene yajo. Okay, JR, you know ukoke ya kwithirwa Kawira ari mantu na ya then yonkorazia bwana Kimathia ni ati akethro are justified, right? Because isiasa na it is either as much as bonde bomba kwithro bare Meru but wenda kuoria njote yakwa so ngona kanya kore all is fair in love and war, my brother. Tesorere ono ndore me onimbuga ethro ima kana tema nywe na gwetete rire gitwe na gwetete rinturi maita ya maingi mwagiwa no kumuretera thina na ndikinya thai antu bari nduri aba ginyaba akethro atikijo kinywe gagetikiria bamugwete nyethro atikijo bauga no wikijo na I mean ugo me explain bobo kama no kaya kwithro basically kindwa kinye bieji kinyere antu bela bieju ukeja kwithro karingo yani ja unge antu bela na ndakwira ja unge twera na bieji ukera mweja ukamuringa kana nga uchunia ugo tukaro anga ngakura muno anga nkuru ndaurire ngania alafu na ndi mweje no ati ukuringa tweja twa bieji bira bitegete abikona ibakaiba baterwa ba twachora laini kana twagwikira laini jote babo mwathari wero tuturenda karuka kaura nwero gororo giteate tuweru twete tuge ntatwethire ketha bakumenana bagiteate batiga kumenana so in short no mwanka kwitho ketha kwe issue ire no mwanke kinye musho on my other thinking kwe party ukuga of course Meru bate united na nyantu betu ba kuringa thimu ba ingi mono na message bakiandika problem ya Meru ile anene kabisa neka tuti united na kiria unipenda kuira Meru tutikwenda kana tutibwiri kwithara twina iti bitio tutethi
na te binya inene yake kinya bibia members of parliament mema ati ntije woka no kuringa quick mathematics nyamora 2% yere gana kwa kiri members of parliament is about 160 million Kenya shillings per year. Ile chiburi kwa pa constituency na tuina constituency kenda that is about 1.4 billion Kenya shillings. Ile buri kwa kimaendeleo no kuongera cha women rep about 63 it would be 1.5 billion Kenya shillings. Actually bareda bena kueka gina karea gavana da iya gotigaria gakuika kama endeleo no ntonwe aitete mwankanga 57% michara na that anga something percent ya recurrent expenditure so you 17 something percent ne gotigara no amitara madhabu jo is about $1 billion or 2 billion shillings. So in actual sense me amubero abwiri kudo agichura gia yani kweli ki constituency yaweri no na 160 kana 1 billion shillings in 160 nyoka times 5 years it is roughly about 800 million ile chijagi constituency na ndinga achuri kijani ngonkali ndekeza ino diment kweli imbona 800 close to $1 billion shillings ino kwena nyato grand story here and there imbona billion you recurrent don't forget lakini they are supposed to be very, exactly they are supposed to be very minimal na Martin menya kira kinkuga ne atire tubiri kwenda twina to be accountable na kinyaba utu twingo tukeza tukiora ya biuria bia ntatuira tukugita aja I agree okay ya kwethera na nina ari geaki kana na ara ange ari teka ya answerable to us and bage akiba ije kadana ari no kana atari no lakini ito enda kumenya gitikiuge kweja kibwiri kweja gikarurai miture yetu that is what we want whether on engeri gitikia member parliament kibwiri kweja gikachange miturire yetu so inyegi tare akinyana ntumba kuthura Meru ni baraba kuga nengwe ukaya kwethira ugo tukwigwa kwino aringithia muturire jwaku then ikumanisha gitike wiki othe we are just being honest Martin winyoka ukagerio mwamarigo kana wamuthithiria ate kwigwa no ntu wega bo muntu agitete ate otebuonete no ntu gankuria tu for example yora nkwaja na ngerekano gavana kwethira akeja na ngambuti akweja na mandibuti 5 years akweja na mandibuti mbuga na ndimi yake o kairi you see other one take ara mandibuti akethro antina ngugina mandibuti okay yakwethra kwina mantu jange batu tukugita ate tukwenda akairi mandibuti re jomba ko translate wate into development na ndito bwiri kwetha twekinya certain point Martin tutikende muntu no yetu tutega akathe muntu ora nkwirire twe mutamaira njire kura tukenda tukachura yaba utu twingwa I mean it's like muntu uju na quad value ke nyomora yetu ke maendeleo ja wetu mwana okona kuomba kweta skuru yani ja utokoria na mantu jana kumicha tukoria atiri twina thirikari twatarire Ruto na nowe thirikari na thai nikino ntu ende arotia na atano chia bagakua tukiaga ndawa no ntuna kumicha kanonge na regete kuria mbete iyo bire byetu bwiri kwa twechiura ya Martin na ngithugania Ameru bachiuragia nura na ndikuza gutina kanya kamuntu omba kwithira akeja akaventa kauga uma bwawe so tuka respect baria bakuga oni in my own thinking ninka respect ro kuga atekobua na nka respect ro kuga nakubua no ndo muntu kaije uma bwawe very well contrary na mantuji yara kuwa bwana Kimathi nyatiri okay aweta kiri communities zingi kana kabile wingi bo mwana wonu okay ya mbere but aoje yar arenda twithro turi antuba bono ki quote in quote bakwithro atiri kethro nukuona weya ba muntu uyu weya bwake then nukuona we bwake because okay akwolelele se for example Kalenjin ba kikishire bakwani kinya family moi yonde musie nontu bakwithro ate moi uyu family moi nero yana Ruto ba kikisha ate antu barabo onde bakurwana Ruto bakwana na utemuntu we utonga say for example Mukalenjin arwethre makosene kana ate makosene uyu ni mtu wetu nito tumiri batu kwetho tofauti bere acho ke Martin tika ndathire kidogo tu nonto kankoni gitumikira tumabara kuthia boroke jotekera kinyeni ngonga thande Mukalenjin ndakaria Ruto nonto re ukejotekera guti ministry itina Mukalenjin na tende corona yani isamwea yani guntu tajibu guntu tukuona yani urio gatara gwe akethro ariu na nda to aja na nyangerekano last time to aria to kaja na ngerekano na machogu
Menya it doesn't matter ora bantu bakauga kethani gukuthithwa kinya gwathithia. It does not really matter. It is not important to kara tuthithia bora tuithangirite game na tukimenya at the end of the day gatukurirwa muko machogu na list ya kugazetwa kinya kugazetwa antu banene wejo kethiro thoma mukisi bathinga tene list ya antu 12 ketha banana iba kuma kwao. Menya the thing here is utena kanya kange Martin wena kwa ugitata nande iroro kaja wagitia kenda batu twethra turega kwa Kristo kana wale kwa Kristo ritu mutetaira kana nande kana the other way around ugo ugitata your argument. We need to see action. Ndirona michemanine ya Mithika somewhere I think kurikana boya kinyawa yakiromina kubwa uyu Mumeru aritangwe na mahali fulani kireme the same way kware itenera munya kinyawa na reti sana wekira Meru somewhere na nene utokuwa na nene ngogwera ora wiji mtu Mumeru ale Antoana then of course akauga mtu sawa no ro to wiji aije no akauga ate no ntaraja una ndentira ije mantu ja bwa ulinge ndrona ete jigie tabura chikeza jiriona ikenjwa ukama then he did good 100 balls is not a bad thing, which is very controversial right now. Yes. Imbonete twi mucemanio ni antu amwe jwa Mithika arungika antu bameru baraba ingugi ithirikari ya Ruto na rire abarungikire augire kuringana na inya yawe niye tumite antu bau bae wangugi na barungika ikwari na antu bange bare au rutere baugo umuntu nagereti ikeja kwithira twina antu bendene parastato bendene department mwanya na ninya yawe nageretie kwau kiria gitumite ageria ikeja thikira matiri kidogo ikeja kwithira tigiti kiu anenkerwe onekana i minister atindi ona kanya kagutonyithia antu bau ndene thirikari kwau ni uria nkuga Mithika nageretie na nontu nageretie na keja kwithira ti kanya kagwaerwa atindegeria ikyo gutuma nimbigua Mithika itubwirite kumutetera tukiambere mwana wetu you know it is okay ethro kirete antu au woni kuti either mtu kumenya kana wanture tu you know kana mtu umenya uba kwithro ari akirite ne kiuri ndite thukata yeah woni burankomea Martin it is a good thing kwithro uro bitine na wekira antu benu kuo because they will benefit either family or kana Kenya community but today how do I benefit yakuzo ante benefit directly at least but could benefit indirectly. Martin, you can benefit indirectly. Kweke tukimwenda erantu actually ile kwa na issue kwete takwenda issue MTF inda ntaidandi na nafasi okarande kumiadia lakini nderantu faida ya contracts chikire antu betu faida contract inkabera faida contract chikire antu betu to for example when the contractor ndendande na nguyara nkandika antu nturenia bakona mbecha ngakompra roli yeku yani mbecha igethi kidulunga na nderato kopera tofauti ya MTF na contractor binafsi ya uoni MTF gete kuna 16%. So mauri yako yakonekana na tofauti na mauri yako na 16%. Woni Mithika imushorokwa inqualify kwithe nyende kuranga setine. Lakini ontonta ngasetwa ntemya kwa Mithika no mwino tubonete friends bakwa ngona mtu fulani aibodine fulani ndiko na kwa tatu marietwa fulani aibodine fulani kwegine by kuba baingi muno by mambondine na we lelo sainete ngaseti notice yera ni ngaseti yera osenete ngaseti yera ne honabo Mithika Linturi okaile la kanini konte appointed antu oteko katekirika Mumeru kuo ilelo etani yako konte imbidangile la tukazeti twa ngaile ngona Mumeru kachindiki kamwe no mane waziri no Kenya yote lakini atemya we tawa amunta Meru akika kimachogu ntiwa kwa karauno ndo kare CB kweli mno lakini auchindika jeyara auchindika mukuru auchindika onge akirero kangazeti kako magachi ndika mantora ibara kinya president that is ibara kia president nonto kesi nyingi nya president ne kanera okingaseti gazeti inge chume mawasiri yangi
na murenya unia kuninkere Fulani. Ibo be change you walking kaseti ba gure yokyo nani kingaseti yokyo ibo ko itoka da ko strike balance so and we are happy as a country ko ida o tutimea kuida tutiape Martin no turi ape no to kan ko ire Martin no turi akoyo a mumero ara akoyo ongea no ongea eu kumbala ni ata jirenge utinjirenge Martin na ko ina inya my friend o balance ya tubadira where did integrity go? Integrity na pan integrity ni urite atia Very well. Fair enough. Yes. Fair enough. Fair enough. Support na urite. No tukakagane ngati ya kiode blank. Na urite the system, political system. Political system Martin. Political system Martin ni ngameto muno na katanya professionalism na ndio tu ta wrong. Na system wino tuchere kaniru na chambia kwa doki siasa. Jeyara no entre can advise Kenya the whole country lakini ation wa ikirwa no to connection yake kisiasa etenene ito muata ero Jeyara ukumare ko mukuro ga manga kwa rais ndako ethie nyanda anyanda rais ngakora dareta angwenda kumujogeria ngatho president wetu actually kaitino kumeanwa na ndi service command. Oh yeah. Yes, Kenya kurete mnoma wa Samoa majengo hapa. Wa Navy. Kenya Air Force. So that hii kugeya kwenda karo nya mama no wa ndiye ni bweta bochunanye tumdoto bomb na manza. So he did as well. He did as well. No, of course kuina bange ba ethira be in the rank. Barenge mbaguita ndi nyora to bwiri uchogeri yankatho nyinge ngoro kiburu yuru no ntunwe o muitere na aria ariki nyomore amwitithia mwaka wa mwaka mwitithia wa ari na nina ndi amuthaga nake amwika uko so congratulations to our 2023 Kenya Ruto na mwitaitithiria nkathiringi na ndi congratulations to our ladies ukorerwa chief justice na nyo itokwenda kuona manini jawe itokwenda kuona ambassadors tuna bombi so our ladies Major General True. Now, no to bother please tukaweka thimu ingi ithatu and then twariri kidogo because kwe mantu yonkwenda tutongethia au about contributions ya barabethiri to bari ministers kwithirwa bari miru kwe muntu mo wire atiri itikikia minister numwe muntu ina ritho rimwe mtu wote matokira kithakene. I would want us to talk about that. Toleli bantu yana ya retere ni bakira ito na bamwira ari bauje yara ate kwenda rest in peace. Ministers ba importance ya boku edro bari maturene nimbi. Of course tukuweta mantu ya appointment iji but iba kureta kintu kya itumi turikane kumakira ito ari minister wa energy matiara yake county ya Meru are they visible yani matukwenda twariria next lakini Zakayo Ruatire Martin nyinyi mnajua vile Mithika Linturi alikuwa amepanga impeachment ya Governor Kawira watu waache kuwekelea governor. Ni ukweli mbolea fake ilisambaziwa wakulima, hiyo ni dhambi kubwa. Kama Linturi alihusika habebe msalaba wake. Hii mbolea fake ilifika Meru, Mithika Linturi akiwa wapi? Now, ongino arua Franklin Mwiti arua today, Linturi's problem starts with Governor Kawira. Secondly, cartels who are sabotaging the agriculture to do business in agriculture, especially the brother to the former wife Miriam Kitani, who mobilized women MPs to vote against the CS. Now, by the way, beretu ikidhimu Mheshimiwa Raim na wire as much as Meru na Kenya kwanza bererie sana na actually to amakire nina akura 149 cheumire sio support motion eji na atwira ate thinera nene yomba kwithirwa ikire ya Mithika Linturi. One ni Miriam Kitani, number 2 ni thina yumite Meru au bundokiu ina research chayo na iro Martin yaunda ya ndawa 100% nontu kiteni na mobilize it anto seriously na yenye muchoro munene especially ekuru
na inye muchore munene wetu na ariku munene wa gavana Kawira imuchore nyo gavana ici bwi mbiche bwi imuchore okay na bombere buramba ndagwamba ndakwaria weru iya kabisa moyo bundoki emero yuko hata mini angwire buramba ndakuwa menya kinya kiri mantu ya vetting emithika vetting emithika ki mwe kitene meano kumawe nari otebu the with the urari muko muntu na buru abwita mamba kotini ochoko yukia position wona njira yo muthiria inya uri akuchwa njira yo muthiria na chwete njira yo muthiria nyi traffic traffic nendete buruka pisa na wa muntu muyati ke kuru amovelize kuru muno so he was using the same language ya kuwa muntu ndilela muntu anda buira no muinya na remero ini na aramuchi muilele ni nya fertilizer na kuendelia bi fertilizer na kuendelia tu so na contributor seriously na problem matini buranda ile kwelewa kekura ira ndoera keru irwe iti expected utendo be expected kura jani kwenye ura utebe expected so kwethe yako ina campaign one side kwe campaign one side na nanu muringwe nwe ata expect yako yako ali uriko don't musho nura yangire papa report ile ya teri mnone committee agriculture imenyobora committee agriculture witata after ba kwa pia committee ne so ingi ya yange musho ni haraka ne kiana yoringirwa campaign so ibondo ngua katoetere bubu keya lakini bura kwirigira uni kwirigira ye yawe yete na bura yaita lakini bura nda antubelewa umabwongwa na bawati tu umabakini kya fatal noto matini kamo kana kwenda kudirante kuetete kweki tukita wa standardization mark standardization mark you mark kwa caps utunge na njire kudija standardization mark okay akulela mbatsira mukuro kama indore chine nya standardization mark ya caps so ikuona ni ya ile scheme wechorero bwe kabisa batsi cha muntu ache kwa standardization mark na ambi na chieya yana na gwadi mpempe jona mingone muntu wa lakini fertilizer mewe njira matini yangu ile wampa no buchoro okay la business nyingi kule atu register the business na batitango clean ukaregister none te Kenya ukaregister ngoe kwa ndia dhahabu company yake eto gide intoribi gold dealer na muntu atendeke dhahabu chi au tuana kare kunye itaratrikare rengi lakini haikuguduliwa no yende fertilizer to bara midia inye itare uhuru bara midia kinye itare moi lakini watu hawajui dina era irona ni ke buta geru ara fertilizer yake yakurutwa tukomongo tutu nene matini neka rutoto nyimoto rato ari otungi kwito ari otutune ekari renchirura anto banda niyo well can't you get me that please Victor Liz Mohamed Arua, shida ya Meru ni uongozi mbaya ukiongozwa na hawa ambaye na ukiongozwa na Linturi ambaye tayari ameamua wakulima tayari ameua wakulima wa miraa. Alisema miraa ni ya commandment abeba hata naweza angusha. Okay. Simon Mugera Arua, corruption has weakened our system governance in the country. Our mtu wetu syndrome is also messing with our country. Let the individuals mentioned in this scandal demonstrate beyond reasonable doubts that they are not guilty. As for now, all the officials from the Ministry of Agriculture and NCPB are suspects in this shameful scandal. Fides Mwiteka justice to Mira people will be served at the moment Linturi will be impeached. Wow. Well, hello Eru. Hello. Hello. Hey. Yes. Hello, karibu tira arena omukro. Oni ndande mawa. Yes, kaya kwa pale kwa balatu. Ba uketheka sana. Oni? No to oma bwita oma. Orongo bwita orongo. Kwa ndio kwa mandugo atariria. Nande era kangata. Kukangata. Uburya ni kangata. Eta wanturi bietrikia. Electricia tere tuko ni twara ya manto ya jena evidence na de kuga kita ni mutore mama na tigana manto ya guru kabisa
nali makiraja no kuji secondary ya auga atiri basi no dukuna linturi kila mtu abebe msalaba yake no tunasiyo tonto danandi tango tena siyo kwa in case kaya kudia makosa siyo uragua kona ndio no siyo agriculture abebe msalaba yake mwenyewe basi huyo ndo ngienda kuwani. Thank you Nchamba. Hello Wero. Wero hello. Hello. Hello Wero. Wero sorry. Hello Wero. Hello Wero babare. Uniko ya sana mukuru turari nao. Ari na Shandrak Mario Muringene. Shandrak na miambo Mikai please maoni yaku. Ingeve ya Kangoria baba. Ba uketheka sana. Number 1 bwana Martin. Kenya antobara pare tintiri bationa ntiri sumba kuthithia kilo manele kama anata. So ukakolele nkonia siareta wana nikaba na sample ya mboleo ya ntiri. Aidha utenya muntu wethera na ntiri ya oswandi. So ikora ndia kwena nkonia siathithio cia we kwa siku thugiria dentoleri yetu. Na ukakolele mero na bure kari. Mero ne ota atongoria bagwari yombere mero thina eruma mero yachoke international na okalwelia kibara ngira tukuwa okalwelia barabara ingere pura gile silentore antobo bakagudra bayo karonga mabonde na muzimamo jumu to mero totora gudra toega independent toega independent zo atumero watu kuura we to mo wasieto nonto fona mate nunda bakua ke mawaziri yarambonete kumanyara munyare ko thaieri kwa muringa ninko nyombo ya lentore ate sakrendit mende mate ni to bati go to piara shio mana to ko me adine ye pia kuma impeachment ya lentore yumeta mero no ara ko ro metemba ne ko ritoa metemba mwanja ni ochenja no sukari na muchere yo ne lentore ya umire na impeachment yo bere ara kiziro ara kai to kona ko mawaziri ya thai sibitari daktari ba gwithite mugomo ito kuona thai kwena waziri onge ya Moses Kuria muntu nya wa asia manto bere rundele utumba kwa rinya manto achoke lakini skiro aiwara batu mero ito batu gwe linda beto bakilla idana na to kuona kau moweto akoro wa ukilokira batu bento kwa watu so lentore auto edre taka tu katotero ali poti ga umekari na meambora president ure mao ingwetikia atedia lentore lakini opinion ni oninde lentore otekwatite. Thank you. So ni boya na ingwetikia maoni ya mtu alia wati wetekerwa nikienda mero tomba kwera tukeritana na mtu akithigira je maoni ya hapo hapo lakini mero tunawana sisi kwa wenyewe. Otherwise thank you na shukuru. Thank you. Asante. Hello Wero. Wero Hello Wero. Hello Wero. Hello. Hello Martin. Oui. Hello Martin. Hello mukuru turari na Nchamba. Turari mutweri kuma mawa. Mutweri na miambo Mikai tafadhali. Watu ringira timo tafadhali ni si sauti ya TV yako. Hello Wero. Hello Kechonge. Hello. Habari kumukuru. Unimbui kabisa ndadi. Tena kumagebako. Dana habari ku. Ningongi sana mukuru. Karibu. Ndenda wita maoni yako no mukuru. Tafadhali. Mbere manche yara. Au kedeka. Anje yari mule monono para yeza mukuru ngo. Na hello. Uwe bo na triki chunge. Ndio mama mzaga kwa sababu ya client wote tanto zo pamoja ya ndio kontima za uma. Na nitasema mero huo ndio tekni yako huo. Kile kitu eza. Nonto wa kunge. Kile ndio naomba kuunga ima raisa ni totere na Dan dhimwe kune kwa ita kidogo tafadhali. Kwera tempo. Ndiko na tiyo zile to no to kumbira fata kita kwa nezo kirwe ne antongo kiengirira to.
na ndo bo nguru kiengirira to bajukire fatherisa gichunge no engo ugire atarunga mauga ni atabakare arewa utotono orori arakunya barabajukire inya barabajukire gichunge bai kuba barabajukire fatherisa eu arimi atum yaremi atumba ko badura na bwega ibaiko no ntoma bo manto zonde inya bake barabonde bajukire fatherisa ibonde bajukire fatherisa na iba na nembe na te fatherisa aki imanto department ya ori tremenga ori tera nderoge tero kevidia ote maendeleo na zonde ne miru na dene Kenya yonde ni inya barabarunga me balinga kura ponde otuo munga mkono nondo atena maendeleo ya kubwa okay arafu bakarunga bakauga na kawira mwangaza atiari ngare were ogichunge mburi kiuria kimwe mburi atiri kwina makosa ja inyanga bana kethirwa njare wereo na inyarere ngava na ikauga kalibari yari nturi ne rero ereo age indu mia indu you okay thank you dad asante hello wero hello yes njamba karibu turare na mukuru Oraje na Joseph Mutura mtuate kabati. Karibu sana bwana Mutura. Nashukuru sana. Uri wata na di. Ndi watire. Siasa iko ngazi ntore kwa wingi tumeta Meru. Oga anda kwa ta kamili. No le yara isi kore anto bale mazemento komnyeke dilare. Ele ntore na vele ndina ikero nara. Alo kile siasa Meru. Lentore atombe kukwito ntobogariu number 2 no kona koyo kwari na njuri ntekere sema netie nara center entondo weta nara tigania ngaro mbitera ete kwanda empi barani onere ba umire au empi onero ba njoini Kalonzo ba toga ba tanga ba anga tote imendi kudi tuzo support yeri siasa ni matari mno lentore a indene ya siasa ya Meru aro kera dirikare number 2 elelia manto ya randa ni makamore ya uwe kwena degree fake iko bwedo riva road na toka wa kwena mibuko ya talent fake iuni kona ni tayari makamore isi na kuminye bibi kurea lentore Pondo ga wezera o ka gola dia bataleza ego toleza fake kalenture kiro gondo na te kuminya no manka mantra de maniti na viongozi video retrikari to bwizi bo no to wiga ndati te kwana to bwizi areti kiria kenda na sababu ndigenda njera lenture yona ka yomwenga okay lenture aga ita non tu na rere kwelewa ne kirikiondo ene otemu mumiru wetherendere mwiko atabaibu kera no kuona makamore isi na rwangiru mwa rwa agriculture na batemnya ko mati na lentore espokuwa mwiko kwa mwiko kana mwiko na mukalintini okay na dai kinya kiteke ga weta kireta kalintini anagete ku ando yakawera kinya yakawera na kuwerwa ikuo tikai kwa banombi isipokuwa kwetherwa rera kawera aurerwe no kona kawera kaurerwe no ne makamore ya Meru maita yo binya tandatu the same president na yete Meru maita kizomba no tema ndeleo kinya ya lakini piba urachia ndete kirake na kawera au kumasika yundi kenda kutweka kule kanto bakwenda kile bati yetu ile ya gari Meru twero billion kawira rea billion mwera iteyire kete tipo imbi one te Meru bite imbi one te Meru kimirandi ya serikali barabara yoi imbi otebio nande namba 2 no kona kreito na we atoka siasa ene nata kreito atoka siasa to 27 no ombo mwenyelia kreito kanyilia kawira lakini atomba mwenyelia ndore okay nata wakara kenda kreito nde ayoke nafasi ira kato kwa wale nduru yu
au mare mapema na ajo sawis. Wow. Ko lentore agara kuimenyera. Eiza aetabora au mare kete alisaini. Na alisaini uri kwa weta nondo au maisa kege ya kilege ya kolege. Thank you Mutura. Nande kankwenda kuwatere ndene ya wanasiasa bagembe north anini nyambe na strand nyambe ne ete ururu nonto ga koleli tarea munya museta na aurere ka somewhere house na watu ando wanyama to support munya okay akoleli this time kawira azwate te puti step sira cha munya baita na mudakora omwana baita tatika no kwana misi yare ki roinyo no njira yokwa bato no totoruru muntu ya to mpokea ibonere nambene nibure te wana siasa na ntobala bako otongoria na ntobala gembe nyambene south negembe south nya yege no mabama oyo etura chikura chiro yene egembe centro ga negembe north toga ko de siasa dia ida itibia to ai ke kala ega ke teka nyambene no benyo ko de mutuma munya nengire muriungi o teki ndega sikikire ndene nyambene kawera abuide the same enga mutuma o teki bi sikika ndene gende no nyambene ko turande watoto na te ya gato tena ge ndo watu to support itibia to na bio okay no katoka oro mwanka tu teke tu angatoka ako tu kien kobongare kana tu ita mechito kita amto njara aki hiyo sasa unaweza kutuona. Thank you Mutura, asante. Honorable Kaweri Aruatre Dodson, good evening, Mr. Dura. Let people stop criticizing our able CS and give him time to work for us. Ongera kwa kazi mzuri waziri, waziri wetu na tunakupenda sana. JR, the Kiraito factor, we are at the Bwana Mutura hao. You know, kiama kia basi kiraito tena waetete, kiraito na chokete. Is there a correlation? Actually there is. Orangu was story kiari rwanda now, but bere njoge gure Martin Kambere ya Meru, we have to be very careful. Na neka toka imenyera mono ndure. Ututumba kwithirwa na nte kwenda kutha ndi cry baby lakini yankwenda Meru bakunuka mathuganio ututumba kwithirwa muntu agato kwijaga na twa Meru baba ingi na baba ome na utikia kirio tukethana ni muntu agato gukaira twa mwa MCA agaitia ka MP akarakara MP au baito thima all the same people atathima akaitia mbuga aka senator aka governor akawandenda kwa senator kairi yani anande atukunenganiria the same whatever ukwerewa ukethora ketha MP no ya Kenya akauga nkauma riu ringi mpendi ringi rimwake atha miaka 5 akeja kaira akauga mpendi ringi rimwake akara miaka 15 mpendi ringi rimwake isi tubiri gutha niongo ucoka yara nkuga tubiri gutha twitega maendeleo jare muntu akwithwa athiite within 5 years na ndiko menyaga ko tena kingi ndaga kuthuganiria lakini ngakuga atiri o twa mandibut 5 years ingerekano garanke jana o twa 5 years na we igwore ndaka 5 years kairenge kweja na mandibut oni in my thinking ikaba tukaitou tukanengeronge noeni ya twankobia nukwerawa yani kenda na tumba kwetha twina maendeleo yani twatwetha twithagia the same thing the same whatever untubu ibwiri kuthuria Meru na ndiko kwe kiraito nejere kimika Meru great na woni untubu bombithagia bothuku muno mati no nturi munya eja banyangia mbeja chietu bathithia nyomora yeto Meru Rising athithia nteto cia mibango yani ina beta wata ataalamu chora tugetithia Meru for the next 200 years mibango twabwiri gwita tuthingatite taratibu mbeja cietu cia ura antu barabira bareche consultation uwathira king'ang'i eja kithangi muntu thomete na muntu umba
lakini nande antu aendelea na jara nani wataka mtu ajuka yetu Meru Rising au Meru Rising plans uka adjust tu here and there uka incorporate jara ya tebu yoga ita wa meta na ndinya the vision for 2040 lakini ya atika na uka ireta ma experts ja be jaba dia be nyangia be jeto ka ire be na vision 2040 making Meru great. Haya kawira nwena arejire ate kuria mantu ya Meru Rising ate kuria mantu ya vision 2040 na ande wa making kana Kameru ko ya happy na ande ko I mean at the end of the day but to trajectory twini onontore Martin apart from mantu kwa kanyomba inene chiao na kurangari inene na kaburo gwekirwa inyingi kabisa everywhere imbio yongo tumba kuatore Meru yo no yombo tumatoenda ngani achoka. That is the question yonkuria wende ukaya kwa tukienda kaburo nyamunya kwanja no wambanira chini tuchoke munya yandu atugaikira itu ukaya kwethro igo kalia mbeta uraba ugai baititherie ai senator akawi senator akwenda baugera baititherie nguru mutene na bakinyithia nguru mutene eja nenea akunenea na eto achuri okay nande o change ambi you understand nande no ntobanto itirikia na bakimathi na bange bareo baba inge onimbera Meru kuma 2027 we should come together but to bwira kwethara twina gintu twita social contracts ntikulika na ikaunti kwerea ndironere bena the same kind of whatever the social contract Martin ure waka no kuona nande antu baba bejaga by executive ne baba kadithia plan chia and that is not what was envisioned reto areta anteto iji chia kutha twina devolution tu twabangite ba tule wananchi machinani tukauga ure tukwenda riu antu baba tukitate batuthitheria na ndi imagine I have a group itawa MCIG kana Meru gono mijira twajana ne kuria Meru community interest group ira tumba kwa tweta tagaira niyo kinya etwe turi a Meru na tuka niyo tuchwana niyo appointments niyo tuchwana ambi this group ndera kwambia kuthithia civic education kenda mu Meru katuga ketha no municipality bagethora by 2027 ibakalite ndiku robongo ba decide mitaratara yetwe ya nini ni muna ketho igia kibakauga turenda karagita nikenda o ketho yo every location ino ina karagita gakurima na ithro ina murao ja ino bakauga kikyo tukwenda ndarache antu anegitani antu ana kenda tutethekana ana betu bakirwe nyumora ICT center antu ana antu atutinda na bonja na kana bagitha mantu ya beta ya wezi bongo ba meki ure konzio kuwa badithia mibango yao na ndi bakauga baketha bene 2027 bakauga ntoitirikia no nto twaguikia bwe antu batano lakini bwinde batano ndo abo ito chinana no tuteka kuwa tukwenda kunengera ugate inganie tukanengera itwinde tukaringa kura tone no tukunengera bwe batano ende bwinde bokasa ini social contract iriko eji social contract ni kuga atire ugoteja wambia gututithiria nteto chiaku ambio twa makobe kana wambio twikira makaburo kana wambio twa ng'ombe no tutikwenda yuchi onde batwite uju mutaratara jwa ile tukona maendeleo antu betu ambere makabisa ile tukona maendeleo ile tukamenya na 160 million irea kueje CDF yegwita ino tukamenya na 12 billion igukitata because kwena world fund yewe 40 million ino tukamenya na kugitata nonto outside a social contract muntu atokweja akadithia mantu jawe jara tutukumba nya kuona nyana na metho kinya kwethira tukaya wa ministry nya je dokethira kinya ba ututore a Meru teno ntu akono oringire campaign mono no ndikura chietu kwa ketha kura magana nyana chari nturi kana chari chia Meru magana jana tukethira batu twinde itwiji ngania na thomete na nde tuka front marieto jau tukanengera ore we president no twetkanije no batu twachiomie tuchwira nyamuireku iji nako twachiona turenda ministry na antu bara tukuthukani bomba kunengera ibo baba batano ikenda at the end of the day twithiro kinya twaye wa chairman kwena chairman at least umite gembe kwena chairman umite tigania kwena chairman umite imenti yani tuketha itogaite kenda maendeleo yetu jomba gwita bobo yaka so in short Martin ngithiria kuchoka kwa kiritu kutithuki lakini kenda mumiru ona that is the question that we should be asking ourselves baba ange kethaija senator kethaija kathuri kakobia kethaira na kwenda kwa governor ikenda mumiru ona kimbio wothithiretie southiment muno iu kwenda batu tukutara na ndi kana nimbio tuthiretie muno kwe senator kenda tukutara na ndi tuku engage tukuongera tu promote yes kibathi kiongera au Martin au kenoti ugira au jayara ugira imbi kiraitu achoketa kuthithia siasa kiraitu wengwa na kanyua kawe nerire a Meru we atikwenda siasa kairi
na uga wa kuritaya na ate kwenda siasa kairi ngugi iria ataritira Meru igwa kwenda kwija kurita ni iriku kintu kia mbere ndienda kwira Meru batu tukende ni turi Meru bukende ni kwa irwa kethira muntu akurita ngugi gitare awe ne kinya muthia nae kanya antu bangi barite ngugi niki kwina nthuki itira kura muno na ni kwenda utongeria ne kanenkerwo utongeria yomba kira itu ejete aromba gite kya gavana kairi ejete aromba gite kya senator kairi kana achogete chiacha ne athithia kairi bure atigirire riri ari senator atathithirie bure atigirire riri ari gavana atathithirie uri mathuganio jakwa urapoenda kwira antu betu ba Meru ni gitara kugaruka tugakara tukithiuruka gutongerie ne bwantu bamwe itochanuke tuge tukanenkera mutongeria fulani utongeria inaga ikia Meru amikie inaga ikia antu ba Meru abonie mbere mwanka na ndi antu ba Meru bationete turi o mundune Meru te maendeleo ya kuthithika thai turi ciacene ukairwa kwi mantu ya kuthithika Meru thai turi ciacene tutauma ciacene tuenderete na ciaca na noyo turingaga na antu betu bagatura ciacene. Unfortunately now tricky, you know, kiuria kia kiraitwa gikwira in this case ni in a bad luck for Mithika kwa tuika either akuresign kana ka impeached kiraito kwa ari mbichene ye matintomba kwa ingwere renge nti implicitante tontikuata bwega lakini let's just speculate nobody utewa atorera bu no ari ntiwa kenda kiraito atandura kana mbi no edrario kana kedatio no to not kwithirwa ati na kunjera anywhere but you know etikino to no maybe no kichoke Meru in case kike ya kwithirwa kiachoka Meru kiraito no I considered that is the better kisiasa no kide kina inya no kide kina inya na njire kariu nontu bambere na ban mbasi yone were no support myako na issue party kuna party issue na decision makers inyacha kwa ya na waziri kinyakita kuna president no mwanka involve party so bambere na ban ntime yaku kireitu ati embwa Mithika akebela kireitu mwe ombikia kutonya no ntubombere no kitiki ungwa no kireko ya Meru kana no kiye Meru si lazima na no kodidwa kinyati chafo kwa tuka Meru ikewa lakini yewe kinyaka ministry tata ministry ngeti myako batetia uri bana kwenda kwa nani kwe matote kwenda ya skip ya pepela matwanene yakwa ya romuro nje yara nkauria na nkoro kwa how realistic ikombikika ya rwari aruje yara kwaria myako muntu to professor PLO Lumumba aura nturaba na mathwane batitata batine ngairu nyoto ngoria ukethona mathwane lakini we yake muringi kura itofauti sana mtote 27 kukaranthi ndwethira indi kure ne kana nti kure ne kukaranthi kuringira muntu kuro utherio u kenyeji tiringa tu theribure bo ko na antu betirite hithe ipate yiti tenjire kana impete yiti tenjire woni buete ntekoroeta ko pate ko becha no mwanka bilele no to impedrete nki analyze maendeleo ya hata counties maendeleo ya many constituencies ukaile lokona One ni that for example ni MP akwanalize ngoira rutete ngauria murungu karia na abe bangi batiria okaile la githe governor okaile la ari kwa na covid batu to kara max che kumeka hapa na ara ya thai kambo geta nende kamba thai wete kamba thai rweto Rwanda kuntu kutikintu lakini thai kambo geta kwendia nyanya na ngogorwa chiringi 5 bandre nyanya barima para so itu kwenda mutongo uri ukaringirwo kura Meru Idri muntu mbikyo chinja antu inakita kaichinja wengwa no to tuwa muntu kaichinja wengwa aichinja mai endu nwere ochinchiti antu atya uwe no to bambere na bonu to kwenda antu innovative Martin muntu mbikya kankuriara mbechira to tete tu na cho otekina ka industry kinya kama Meru muntu ya diri nya ka industry inya imponente industry bude tu ata counties inya cha textile okamu industry Meru na kinya raw materials tumbika kwa tuna jo bamba iki akwando go ibuika diara ko muntu bika kwa bila kinya industry no ndo tejire ngo bika otedia to kinya to kakaseti ato ministry okay akwambira industry matini ko industry kandi kantu ngiri industry nyingi cha average 3000 people
ikugia tu ngiri ithatu industry kwambiria kura raw materials kumage batwe ethe ne ngu ekwa atuma kwambiria kwanda baba ende lakini ile lokona muntu ariukira no te muntu rwa maua kinya burete njogo by the way ukyagutigirenya siasa chetu tiba binge muntu rwa maua winka bwethe utu fulani ndio yana slogan yote yeu I make it very great, I'll make it very happy. Lakini yonde ukiana manto ntikumena no ikwa lakini ndio tubakadia hata 2 3 just kalanguage kariko kalanguage yagau ukarwamo kwa no ukarwamo yani tu create tu bravo tu bawe data bako ulo iko mtu hata kwa ankadibuko yani manto yati utu constructive ubiga kwa iranto so ndivyo woni ko no mpona ari mwe nini ira cha nini otonya US muntu na rwa make na manifesto yeke ikono ni antu ba mi analyze kiki utokwenda kana tiki utokwenda babu na manifesto chenu bukiromba kura right matini yango ndo kwira indobete kura na impetanite na antu bakiromba kura utikinya manifesto baba ingibe da baina cho ukairo thuri ko wankabutetia ngabokeria ngabore yani mantu just ya utikumya kwira antu buongo to constructive buongo bro atethi buriku so kinya wengi agwetha ngatura siasa ne matin ngatura nteno to constructive urankwira antu mbetete kuthithia surely kinya antu bandigirira kurambi ndo kuna antu bakaringira dikira matin kuna antu baringara muntu antu betu ka kwile la voting muringira ya Kenya batile lano bakuringira kwe mu kure antu mbonete kamwile la kuma ikasila ngweke yade kwela maiya kura nara ndwake na nakwina thina ukauma kansila ugeta mwango ka governor kinya githana iro gwira nara gure bata endo atuika inya kinya bire nyongo tubati ataki uwe ochwali ndakwira ogegwile la ndo baringiri kura by position thai baba ingyo atwa quality yo ya Cornell yanto bire baba ivya ibo tokona me amatinire ango na kuthira kiwao uri ko ndari no ti kako na kuthira ine ndira kadia ko ndari no ti matine mia independent na mathwani ya mwana ndamwe indari no ti ko na muntu akeya akeya nankala akende nkala kaura kindasi uko imagine surely muntu substitute the kala na kindasi indasi tu agende kala ende depend na mathwani muntu riko wewe mimi kwenda ndenda kindasi mathwani mimi na makala yake nyumba so reka mbendire chete lo ikwele wedi lakini ukakule la real sense o ende mando mainge depend na mathwani ya muntu no ntunya ene organization I product ya mathwani ya CEO Kimathi very quickly please Kenda I want us to touch something but to the end to that chetu we kondo ririko kimantu ya kiraitu thine reto kuria meru thaiji ne kiraitu ikeja kwithira kiraitu netikiririe areja kiri unda ararungamana kiama kia unda tutendethe twina thine reto kuria meru wow engwenda kutumati ishe character assassination kumerea ntekwenda gwa kiraitu nwethi ne meru my brother nwethi no wethi ne meru nontu oh awure ne bakora jodi kaki akini tekwenda ndo ayende tu kaki ama no tumapere na bwan kiraitu kya kudada ile ke yundi ikidana ile ke yundi thine to kuria ni impeachment imbi kiraitu kithabire bibia kukurira kana ka yundi yo kire mai kuona no to support amethika ka yundi yo kire wrong person no to kiraitu ate ile yundi wow mithika gira chereri mantino ya mithika tukithia story ye bururu you know turaracina ntomwe samwe abambira atiri unajua Governor Kawira kia kwithirwa akitala mathabu yake ya kisiasa boboya maybe about kwithirwa support mithika kena mithika atikie kwa thine wiri ingi 2027 because for sure mithika ena mbecha ilitho mithika kia kwithirwa ena mbecha akithirwa ari litho that one is undisputed so maybe Kawira na about kwithirwa support mithika in this kenda akithiria kipindi kiake because he might be saved na akwa saved akeya 2027 then bachumburana kirete kia governor so again maybe untubuka bomba you know mithika nkorona kia kethra ichira tha yatire itikia kwawa it is not the best no ntuboma nto yato uchumburana au so andi banke 2027 kinyekethe na wira atejete untububu amwejira bwa achira you know it is about now time betenka kindanire tiri ingi kinyekethe indari ndekwa bele manto na betenka kindanire kirankumenya kunditawo kethwa kiringu mbere yangu jogeria o translate this
na Kimeru, hell has no fury as a woman scorned. Kinya echamali no kyo gite kitithwa kina muthuro yaira imwekuromba ithagera mwekuru agaskurwa era muthuro mwentu yo muthuku nkuruki. So I mean it's like na teni kugo nya thomi bauga no ntu mwekuru akandikithia kinyo kuora bwenwe akaugo jo nkaria ojo nkarinda ano ngamurungu mboko no kanienwe kabisa no ndo andikithe inya agejo kwandiro ntu kana kabanga gukuthiri ontu kinyaga kano nu kinyaga erenjwo ingina kana gerenjwo ni the atigwa no ntu kwina bya kwenda ukanukiria. So atuge atiri kawira atirikana ja guo kuye jo imathabu na ndija nini no ntu no mwanga kethera na igitue nkorone yangu gato kuga hypothetically akaya kuthakia kwa nkorone na atiritwe imuntu yo gyatuma wona akirunga makinya mbere president akauga ngari tie guntu kunandie no ntu nande gitu muntu amuginyete muthia. So gutekyo yani urona guroje inge ijetwa Joman Shefard kana ire inge tho gitimo nyiritha ikerwa kill ura ndo ngamwene amira tiga yani itaiga itanyaro tagira bal ndandi ni una ndeba statement iwe gara ya kumanisha ni umwe kurwetha era wakari uno ndu yani iguje tumurigi no ngere te kuigwa ni ka uro ke ka dithu ate ke thairo kill. So madhabu iwoga tara endete a woman scorned. So in short tukauga okay tugwitikanirio no ntu metheka no auge ateja but circumstances kai change ya na kinya kirago tumayugwa nchama cha kiraito kiuga no eje mete lazima eje etawata governor no achoke agenda kwa seneta no kuona ni most of the governors ba former governors ba kuthithia na ndio ritoke na tukathe ya kawira omba gwita akathiria miaka ewe inyatha ni 5 kana 10 akeja kairi na ndia ka seneta ni nkubera ni nkwira miru no monga twithuganirie tutikeje kuthatu atukuthiurunkania antu aiku. So na ndio tukauga atiri ukeja kwethirwa kiraito akathugania guchoka ethirwa egi gitikiu either way no ndo na chethere game were a chethere that particular time they tendo choka governor na kinyagi ndu ria ketho atyo batigwa na nani oni ndi weni ngeya gutho ndi we ndena tutigwa tuthimene na mwekuruju na ndi nchindwa bwega bwega na ndi theri ouga ngota utengwa ri ringi na jiro bishop botigwa bwebu baire bungangane kabisa na mwekuru akurinde ntikumana mukuru nene twethera tukiuga raire ndi mwathani ni utheri etere university happiness ethera e mantu jatebu but murungu na mweke gitarira yataka nkumrombera mantu ja mai is a good man na jumitie gutethia na njira cionthe iria therwa akiumba rintu ri no akeja kweja kinyo ankwire Martin politics is very dynamic very dynamic as in nyatu tutene kana mbuga muntu baraba ingi batene kawira akija kweja kendeta bara bainge batene Ruto ougurio ambiririe mantu jawe kurio athithia nteto ciao antu bai muraita off igo tumaigwe kinyaga jagu agikara akiuga imurungu nyabobongwa batene bai kinyara bagitire ata ara bakinye. So the more is dynamic mantu jagaruka na ntuku imonto batu gakwira ni ata tutathiritie what ni aikuina ongo turagitite ata turaatiri. So ideally speaking tutetaga inyari nture ake kara tutega kawira ake omba kumira angi kategate au antu bakauga atiri baba angi bonde na kwanja MCIG eko involved ango kwira nzo jaka mati nondo we not relent oni mbugite atiri kana tugite atiri twina kuruba angi baba ingi toga. I mean at the end of the day kinyoka ya kwithirwo tomba kwa leader ibo bwega watiga antu benu bakaribu bwega ukamenya ke ana bakubageta sukuru kutina wasiwasi no ntombecha irio cha thirikari nyate chietu ukamenya kwa ajua kinyote ku wekuraya geta zibitari na kona mithega no ntombecha te chiaku icha thirikari tukahakikisha bado twina antu tukumba kuria biuria rira mantu jagitete ata riraja thuki that one alone eka mumeru satisfaction yani wigwenya uwankorone kuno gitete ata kenda twithirwa te miaka ogon wije CDF yambiririe Martin igitara kibaki those are how many years 10 out kakibaki akarira miaka ngana te 10 Uhuru te 10 alafu na nini ni rasi twaka
police station kwa chibo yani na kuimba irazi na wekera jumora for how many years no walinga mbeje yu ithabu uko mbeje ngana. But the country was in a bad state though. 23 years tugea ka irazi Martin. I mean, no, something gotta give. No, mwankanto bedro wena ume nkurukie bu. Wachuria ne atia mpomba kuthithia anabetu bakagitata. You know, I will give you a very good example na Moi. Moi batu twetana onde chukuno ndale chukuru that particular time muntu ajathithia drama mwalimu. Jonge weta wakasikwa walimu mekaga girls. Akathithia drama igete ka national. Next year atethro ari drama Meru. Agetho drama Rift Valley. The best akika ili antu ba batubwiri kuthoma bo na ndikinya honi me yankara ministry kethaije agriculture oni nteto iri anthongi icho ndeta kwetu nontu inyeu ni kumbikana na ndambo kwa nyangerekano unge mokuru jo ora itiro kiruji ro irrigation ro tetere dam na tatu amwitire aitwa ikangwa na ange mukalenjini ari kirwo basically ka roja ira ka fighter voice utumba kujira roji kwetu Murang'a bwikiangana na dam wita kwakangana na mbeje jirali chietu weta buchinje bwikiana no it does not happen that way so to bwiri kutha twina antu bakuthugania ahead nikenda antu betu bomba kutha benae beno oguni Martin so once again nkithiria Meru irenda nteto injeru na nye njeru so baba ange tugere matu ategeta atura no peu. Asanteni sana ndio tumekora kanya kwa na watu tuko bwana Arua kile mbango echunke siasa. Asante sana bwana Kimathi, thank you very much for gracing this one kwa itarabera kile mbango echunke siasa. Umatoedra chamuki huwa au kipindi. Asante. Mkuru wa kiama bwana Joyara, asante sana na mchore tu hao bwana Etrikia, tafadhali usipotee tena. Sipote. Asante. Nimerudi sasa. Na wewe utegeri wawero. Asante sana na tubakwedra wena bantu kiri mubango chunke siasa. Kiri barabo ndebo mbediti mubango chunke siasa. Ken na Jeremy kiri kamera mwere kiri mubango ni Purity rotu chedara clip uto weti tionde mware weta wa Ndunge graphics uko na chiandiki auto andikairwa ne chamba yeta wa Kevin adhoji bo mubango juu Morgan Mweti na mudhoji munene bwana Marete, asanteni sana na tubakumbithe mubango. Of course, kiri panel, thank you very much. We cannot do this without you. Asante sana nawe Mutegeri, you are the most important kiri manto ya yondi. Asante sana na tubakumbithe wina batu tuko bwana Arua. Good night. It's been real. For real.